me no ya dam for nesi edi nkomo ni kwansa wo de beto public sa wo ya dai wo kan sa asem wo kan de ya meso meka Can we dey wanya kan mama say maka bi de aka no pa wa kan bi mama say men kan bi adrone na de man se na say de ya dai mama wo no abaka kasa wo de kasa one ba hene manin ka de ha no eyi okay it's sorry ya ka say madana be man sorry no why na sorry because of person kasa me Akoma FM wo sorry na assistant na say enti yehwe na wo say obey you waboa wo na den na wo ni the secret as a hana wo beta we kunachi na say wo yi neto Georgina mama mi ntai obi ache dia ni sister kan ye no enu na maka na o ka say mi odi your friend say odi drama mi na mi di hihye mase oboa mami ka aisa me teacher mami ka de ewo mu no enye se mi aka asem ti na wo betina ha se wo ka chim se mi dia edo mami se mi fa nye de mi fa hihye mase one say your friend say white na e ha me na mi ba won che say adam fadam ye we na mi be bisa na wo ye den wo kire mi duro se mami bi kura na e kire wa ye den wa to kosi ama no ansa na oye de o kire we duro no nti no wa kire mi duro a enye se wo betina se o ka kire mi se aha sami so mi dade a mi na na ye me kana ka kire mi a na wo kire mi duro a enu ni kwa so na beke dia o ka na mi ka ese bibia e ko o se ye nkomo ni wodi nko a wa Akoma FM enti ya me do bi enu asam sakura na dia wo ya machiri banson dia wo ya me so nkita ho bane akontumi mfa sa ade nyam sa obetumi atere won sa abo masu so ate ase na mimi ni wadi ho nkomo enti sa asem aba wo no kunu entama enya ha na wo betena se ni sister sisei asa oba all the confusion be ba na wo ne ni kura settle wo ma fine se dia wo kunu nya wa kana bata ho no sa na me so me nua nya me so me kana bata me ho me nua no me mfo no so se de wo ya me po wo dodge na me koma papa me koma wa enka mafra wabo amane amako akoma otwa ahwe enti Georgina nim se ni kunu pema wa ya we Georgina wonim se wo kunu pema oye masem me nya we dia oye na me hu ye na me nye de mi ka kire se na wo nuane mi ye de mi kunu ye de eye we apart from ni nuan wo ba foforo bi complaining say bia wo kunu ene ba foforo bi twempra ko seek advice every mame ya ho Debbie ura fi wo ho Georgina ura fi wo Akoma FM ese sa Georgina pesa me ne sra me ne besere me no ni asam opie ye kra na me sere hwe anim ani tie bia wo bu me no na ye no wanti ma me ka kira me ma mi say again na me sere kira wo bu me ni chio na me ma mi ka say na da wo dia bone bai na wo dia ya no okra no ntu bone bai se wo ya dia ya enka pre ma no na ye nipa bone ni no akofa sa ba na se wo ya dia ya se wo ya dia ya me nuane ya kra bone na ba ma ye nipa wo ba ma mi tumi fra ka kira wo se nti wonim se wo yire ya madam for se mini nam se wonim no ma ya dia mu bia mani ehu no ma ye no ma nyamo dia me pento kwa se wo ye nipa bone fo sempa Georgina to mini ni asabo chaku wonim se wo ye nipa bone fo sempa ba ma mi bi so asamo mani abre wonim se wo ye nipa bone fo sempa wo entoto ya wakwakofa e dia ba sadia wo na oyira kasa si a oyira betena ha wo defend Akoma FM sa na mesome defend me nua sa na mesome defend me nua me tumi ayi me nsoro ntontwe nkwa fa ha ban hyem edan ya wo ne wo yire da mutumi fa ayi obai ade ne ade ne kwakoshe ho wo bu yire wa ka kasa me ho ofese na me mpena me ne me yire ti me ne me yire won kai oho e mi sai fanu chance mame edan ya wo de obai kokodam ne enya sa dan na wo ne wo yire dam wo fa ne koda wo ne wo yire dam da boya da hoda wada wo ne yire dam akra hoda na hoda bebi akuma se no ne dan ne ho ya da hoda na wo so wo ne yire da wo so ma wo koda wo so da Watching ma ejuan e be ma ye tumpon aha Akoma 87.9 FM ebraso se ene yawada awia yi Marcos mene mabadwafo
Nana Equia Coco Sanso and a Pastor Julius Evangelist Samuel Mensa Yetrasiana Yede Akumamu Sam Jumedino Ebra Wenti Baby Awobiano na Wakache Unia na Satamason na Wunia so Akache Wunia Satimono Ason. Fans of Akumamu Sam Monshe Marcos Great Family Monshe fans of Mama Kosia Day Charity Foundation and a face so happy home Monkosua na Monshe Enfa Emaye and Ebye Ebeye live Ubeshe be live Ewo Onia TV Eye live Ewo Papa B TV Kings TV Odo TV and a face Star TV Shannon so say about 7 p.m. OIC TV be repeat na about 10 p.m. on so Onia TV so sign repeat program yi ede amayen enu nti Shannon so say do a obe sign ahwebio amayen nemom awie de ya de so de to ni say Bomodia na share subscribe ewe YouTube page ya Akoma 879 FM no na fe waba Facebook Akoma 87.9 FM edru what to me ashare dia ma yemre na yene Agnes Bedu eni enkomo agi memo ha agi memo ha biam na pom to say ya da nyame ase awie oba fefe yetie yo awie abru de me ba ha boko na nso enye boko sa okay me ware blema ye frene kwabla tewia ewo 96 97 mu ho eno oba e be frene Western Region ho de takwa aboso oba be hu me no de odo asematu manim e ma me nso me pren so ma no menene etnai afe ebe ya ware ye be wo enkwala miensa afe adwuma asam ne ayi nyina be ye basa mra me ba be ware no yetu mi fosa ware no mi nya ne dedede se nkonkosi awieye enti na ese metena esa ekodu empempensuo bi no na adwuma asam ne nyama be ye basa enti ye ba be di kumase me ka che mi kunu sai okodi nkokwa so adwuma sai dia ene mint na hono me sa enhwe mo adwuma sai enti me ba be fa no won nkokwa eme e ba be di Western Region papa ma ya asase anke betimi adua koko ana se ye betimi adua emme ebe ye mefuo wo so ana dia ebesi dan nyina papa yi ma ye bi sanka na cha se ablabo me ne be ma ne bono papa ne ma me ne prenso sanka me ware be ma no ye betena kosi awie ne ye bebo ye bla ni nyina mu be ma ya anye afi ye ba be di kumase ye be di kumase bla ma di na dwuma ene na namsa de che a okwa ha nansa no waba okwa oba nso on first kema odi ni sika aba nyina sika kase odi aba nyina ye 2 million no suji so otena kumase ho e ma ye di sika ni nyina awie ansa na watu ko ye kita nkwala me ansa omuko school afi na asita ni mu aba ye den o ma me no papa nyina atikuro mu ho no mi bi ni nyina mfa nse yati efie baako anyasa me ni mi kuro ne te baabi nti a kire makuma ebe hu se ya setena ni munye nti oye ne so be haidan ama ye ma ya tenem na kyesa me ni mi kuro ya te ye ho ya akwakobo ye bla makuma ne ye ne saa ya te ye ho ekwakwotena ni nyina achi me ne be manya asembo sabi mpladu asamani mu a se bia na mu nsempo ne bia na de me ho mfa me ho na me ye mbasabasa me ya age se mi kuro ikọ ekwobo na busuafo amane e ma ma me ne so ba emu sansam bebre afa dia be man enemu sansam no be man pese o ye dia no no cheche mu ye ni me pacho se bia o pese oni mihia se e bia be ma no oba se e bia ye be fa ye ho ye be di ye ho enti anu mu no se mama me ho kwan a na wo ye sansani na ye diu na se adedi mu sa anti aware ni begu first one me ko ye kuro me san ko Western Region me ko tena ho no ma mfie mienu be ma na man kwala 1000 ama ho amehwehwe ye se me ko ye kura no me ko kodu ya na se man koduru ohun se me ho aye fe no ono ma me no papa san bai san be pa me chaw se nya hwe Akoma FM memla na me san metena wale na se ampa so metie empanyimfo asem me san di be ma na chi ebe kumase hanom me baya na kyesa de be ma ne ye nanu ana no onye na adwense obesesa afili na yi etoso mienu me san so kwae eno so san ba be pa chaw e ma me baya nam so e ma me mani school nyina baba ye basa kyesa na ye hyeda ne asetena bia se na de ahasei e na metena mo batan matimi ahwe me ma adidi mwana mse ade baabi aduro ni de se me pe sika bi na me de ye adwuma ma ase no so no ono no odi baabi adi loan no ono odi anim
ye bibia ye group ya kwaya ma ase ne ka kire ma no ma ye sika nsa me de ma ne ma mi sika ne bi no ma mbia sika na ye ka ne ba ne nya adwuma oni sika wode ba betu ampa nso ma no ma ye sika no amfa na minti enkrofo ka ho nyina amfa sika na ma ye em ye san ba fi wo wase ni kro ma me aya fla na ante mama ne gandem di omega. The guy named the same. The guy named the Omega. Auntie Mama, the guy named the Omega. Bekwame mama Fancy Junction. America says will be what snap bekwame bia wonim or ba gidia asama mekan. Obe hu sasama mekan die. Mama Fancy any other friend or bekwame kronum honum. Na so be a padia or pepper fina then I would dear. Who could you must na kwaje bosia na would dia bebwafia. What's your word? Mammy Scano, Santi Abena, Bequami 8 years, asked them, ya. Auntie Abena, Crabecca, or Befre, Acabiato, so Mamma no Crabu say, Mammy, I owe your bad time. I then I was another so be nobody on Quang here. I don't we are questioning. Me a questioning, my wouldn't scar by heart. There be me, Fau Cruise camp to near Mamma was saying, who saw me patch or there be your money was a patch or there be me your bluff for pa. Minema see, me bedroom on my woman better show me and son. I will soon miss and Akolan and Nancy, I feel an hour warrior. Me jam me banner with fear, and a massy kwa dear bro, say, young fine fancy docuno, me swad docron about Santa se hanum. And I'm the Abba microphone in Nina Massia Mamma 1,000 but I'm cocan. So 5,000 from the top pampers are bomb. Say, I know I'm the idea 30 and name many to a Niskabia or the Mammy. A course so sad, and mother know a from Ponko. Media Suma, our Lanam question, and Quasia Juma Quan grew to Juma Quan or Madame Ye. I did demand a Jamma Kume and a dear Metznaha, Nami Yima Kumanu Bonia, Namiaka said. Me ye bonia ni minenkaya me yina aye bone da bia makuma Grace wo abrochire wo UK se wutie bia awiable nyame hira no nto wo nkwa na me wanye okase makuma agi na meka se papa ya wo de ya ma nyame hira mo obiantie bi life makuma ne hu se da bi enkwala na bobo me so pe ba bi ma metena onya ba bi ope ba bi ma ye tena sanka ne okunu ne yire betena boye bla bla ma idoma okoshema wo ma hinu okono Akoma nso okoye adwuma wo manso okita ne machine ode ye na adwuma okosha manso wo ma omre yesika me ho kire me am ntimi kofiri am konkomienu na mnyonko ba begira wa betwa me asam ye koshini ba ama masi o mutikrom o wa ye store awa bia provision store anyama nyina wom ntimi kosere semna anka masi betimi ama me semna sa menje fansi me maynyama ana menje na menu ama kwala ni masi anya bi da Enso me ne mekunu asem na maami age aginam den ti ekokoso sa afa ba bia kodu nam sa wale na sa na ye nti anya da metimi awale bi o misa kwa mabusu afie e wo Western region me bra ne minu ano ma mo hye no mo na mo tontale ma me mai ene makuma ano so afi bi su a wotimi de enyama ne bi fra blochire oba obi adini bone nyama no de abanka krankra no ya acha sasanka de be ya metena kumase ha no na metimi atena wale na ase oye na afamu de wando ye na afamu de bia na mekunu na amwa na mesum ye ma afamu de bia metimi bia afedi ekosi ye ne se eja mekokokokwa ba ile kwan so tachiman na eja me de kof ni sensan bem di na che se ba kon ba be ka ho ma no so akwa Akoma FM di kwan no so kokokokwa na na ma che se ka mu atetena no ani amwa me na yefunu no eba be se ye ansa ye kwa na me da owuo ne nkwankwa ntantem me hu moja nyina asese moja bla mai kofesika ba bla mai koya wa ma mabusuafo ena diska free Western region nyame adom omutim koye midi yes omkoyi ebe wo ye funu sa ye nyinsa ne se ye no ekwa so kroma wo nyinsa se ye ka doso ma wo nyinsa se ye de koto hospital wukunu ama wa ba ho wa fasika ama sanke wo mu yi mi ne be ma sanke bi okwa ko fasika ba no de aba be yu yire no wansi ho ye fra me sister ni kunu me chiri be me chiri be tosunum ni kunu ena sandi sika ba ye ena omo de yi mi flu ho ada no atukwan ontu kwan wo krom ho omo yi mi amiko fie no wa wonu fufu de wada Omu yi wu kofie no aye yi mi kofie no awon fufu ade awie ada wanyi ska wo fufu adi ba wanyi ska metua ka nyi ne yiri ya ne nyinsa yasai ekwa so kuranti amafie dabi ntu ba ye
ti me ba na me si na bia me da hospital doctor yi mi a ya de nkrofo abedi da ho a me da fom aya yi mi mi ya fla wo se wo ba wo kwa akopeska ba na wa ba yi mi a ya ba ya wa secretary da na che say won dwere me ho ni nyina achi mampa ba enti edi 2 weeks doctor no so ka che me say me ma ni nya 3 months na me mra ma ni check me ayi me mu mi nsa na won hye say bibia ye normal na nsa na me ne be mehia 2 weeks papa na me kunu aba so say wona me ba da na me say na wa de anti say aye me anya me anya adomanka mawuo na doctor ahye me tam sabi me hu moja akora nya ntwae no abasa wona me ba beda de me ma me hu kwa ma no me nda o se an na sa ma me kora kan yo antira ma kan yo o ka se ye du wo mpena ampa mse kwa bra enka sa na me na wotena da 22 years ni da ban na abura ni ba ye nti me kuni oba otu kwan ya ofra kwanto mu oba na adwo bi be ye 12 o'clock da ben wa ba beto me say wo ba mi ni dem ho ame na ho anam po say wo ba beto me say me ne brema e da dem ho no enti enka sa e da ne ntokwa me kunu hye me pa me say na emoja begu ne ti na me ma ni nyina de da nti panyin no no timi ti nani no hye say da ne papa de ya me ana me ba ni su osuro say papa ne bekumi o so bekumi ti afonoma ana minya me hotete bia ne nya wa ya de ka minya konwa bi ana me so me ma so me di denchire ni tiri me ni me de bona kasa ka ye no ana na me pe wo so wo de akonya ne ya dan me di denche no me de bona ti me de bona no twa hwe nti anti mi atole nti ho no ana me tame me ba na ntuma sini ana ne fra me ye de mu akonya ema konwa ye tena so na me tame ye na me de bono nti me de bono no twahwe ye do twahwe ye no na me tame me ba keto na wada me tame ni sha kire na panyine ne de etosumienu no ono so no wada me pagya na me de panyine ne sa hyama moto am ne ye dwane ye ti ye dwane ye bo ben san Akoma FM na 12 ana ayi ahemra che anajo 12 o'clock enti ye dwane ye na ye koye no madam fo no kwa me ko bo ni punum no me koye na wada wo hu ni pakro ye na me se o se na de wiase na me se sister me pa che obie mi na ye me ana so ayi wa wonyanko ayi agi asama to me bie mi enti mi jan wo nyina mi suro me ben so hye me se bia na be ma no kura dia mi na die nti na ukunu no wo bebu anadwe sa be no obepe konto atu ana na wa menantu ano so na me ba beda na me ya ne se na ne dia me ma kwan Akoma 87.9 FM Akoma mu 7 dwumadie ne egu so da ye Akoma FM ene be ye dwe papa e wo fi ha ene ebe ye dwe enu nti wo de enyiwa fidie no kra fi ana me mu ma me ma 3p garlic mixture enum 3p garlic mixture aye no kra wonum bia ebeboa wiye papa eye 100% garlic extract natural plant juice ka ho eye natural enu ntu nunum bi 3p garlic mixture ene erika hinkra wo hye nyina no onum 3p abena je ni hye no onum 3p Francis we je hye no so enum 3p he gabe masachi bia mo wo mu hye nyina no mo num 3p unso bomode ne num 3p ne bi nenya hoden na fe fa ye adwuma na fa boa daniel ba mr bakwale na ke ba pedank angelos frepi work was 0248 928824 0248 928824 agi na me se be ma no adie ne esi anadwo ya be ma be yire wabu wa wo fa konya denche no adie ne se ye kwaya mi DS ne bae no Akoma doctor na ka cha FM mu yi mi doctor na ka cha mi se me ma ni nya 3 months asa na ma mi kunu adi mi na mi mu mi sana me famla ma ne hwa ade ansa se bibia ye normal ti me ba 2 weeks pepepe na oba se oba no wa ba abedi me ti edi ani mu 2 weeks na me mo ja na kura chae enye sa operation no DS ye ka say DS no ye koye wo a wa meyi wo no me pa cha ye wo ba ye no na be ma pa mu wanya di fufu awosi ho die no me pa cha wa metria ho ka wa ntia ka but nko say ba be o san ba be ye enti edi ani mu no na me ya ma adwen say me ma ni ndi me na me kura no ye di ya me ho kura me no madu me ho kura mai me hu moja kura ntwae enti ya de na me ma me ho kwan na ne me da na doctor me pa cha doctor anso na odi ama me no min di sa enso no so na opese wona me ba beda enti anu mu na de entokwa no eba sa ene na me ma me kura ka say ye di ene na me ne ha no ma ye di wampa na je so wo ma ono ne ma me wase o me gadi nka ka kire ne ba ne say wase na ma me aka kire no
say ye dime onu one ma ye dime me kunu na nu ma asem no enti o kan ya na me say me da ben e na wo firi akwanti o da bia wo pa anadwo 12 o'clock da ben no aba beto say ayi me ne blama e hyede ma na mpo say wo ba ye no mini ede ni mu honom mama metum bi da o se an say ne wo kɔ ba bi na bia na wo kɔ yesie na wo te say me ba na waye na msi da bia ante sa ante ane wo hwe me hwetɔ no se an na de emoja begune ene meku nti na me ma ni nyina ade da nti panyine ne te kukuru no me kekam se okumi no ena me ba panyine ne sɔre no se da nti wala nka sa ade a wo de ya ma nti eye sa no menya me ho tete bia kakra no because na me ho nyina ada so nti me fra wo bi kura ma ne ba efie onso yenkwa na ne yete sa efie no mobi ante ho no bio e ka ye mama ye ni nyina grasses a China door edem to lock ya eno ano no na se be man ba yanko obepe konto atu a wa mananti obro wo kwano na ye naked me pacho naked na wo share me pant nkwa na ehye me na sana na mada intimacy so na mitimi F5 because the way I didn't say I said me gina ho che na me ya ma adwen sa me fa atale asha na say ya ene say de me de ade na adwen na wan hwe ode akoma so wa na say because we di ka aka so obekume ntintuma na me fa ya me flyer me de tam me baketo ano tale machi ena me de tosu mienu ono so ada me mo ano hye ma moto ena tese me panyini no so me so ne santi ya nyina ade na me ni mi nyame because be bia na me free kwa no so na mu twen kakra a wo chesimi a obetomi obetimi aye me bibibwane ti awrade nso di mi ho afofo di machi saa me de kokoduru efio nti me bopunu nim no na sister ne hu ni pakro nti no pese obebie pro na me sister me pacho ye me ala hwemase me ala agi nti wadanfo agi me sra asama to no se esa agi na naju sa blade a wo de fia de oba be de na me se me kru so obekumi o nti wa bro me apa me ne nkwala ne nyina nti na ma me de amnika nti me sra wa bie me na ebi kura me gina ha ye obetimi aba nti me wura dem wa na be ma no so adiwo sister nani abre sister wodi wachi beku wodi machi ma agi aba ho sister ni susuro o si da bi o wono so ne man kwa na ada na makwa o si da bi o wo yire kra de fra na pai nyina mi hu no because sister no me ne na ya jinsu pa ye koton ya ade ya ko ntina che say me ben ne pa mo no so ben me aye adamfo nua o si ntu si wadamfo ma o si da bi wo yire de fra na pai nyina mi hu no wakwa kakra no wotie se sando betika sa bi nkansa bi ameka naka wabo awura honom nti me so ya sama anajo ne nyame so nukurani me ne memma ne nyina ya na sister no so ne ma o ma na yesiri pa ma adeche nti e bo 4 kobo 5 na me se da bi me kofie na makwakọ ya mi fie ho no mi ye na makwakọ pe ayi bi ahye wan ko report na ma police say bi so obekum mekum no me po me fra me bla ama me bla ka say me nko ye case ni ma police na omomra me chi no enso ni nyina chi medwen say mi kunu no me kwa ya ne abechi na nkwala yi me ya dan nti na say mi jai enam so ma me bla na wo hwa me odi sika ebe so ma sana me de hwa me ma no me bla say amama nchi mi kunu antumi nti enya de a odi ni sika ebe bua ye bi nti me pe ma de sa na obekunu ene me ntena ho sa ena ja opapa ba nti anapa no me kwa na be ma ni ho na minim ba bi kura no wo me ye ntanta na me pata legend locking ka me ba be pia na me hu ma se be ma ene mi kunu nu aketoa ena obae nti na be ma na aka se adikan akwakobo na ma ne nti papa ne de obae de achepa no de ba oba be pa ma chew se mi twa bibia aso e ma ne nka na ja oba kwase a opa okunu mi su mi twa bibia aso ma ne kai na me ni mi kunu tinti ba busha for free Western region by ne ba be kan asem no ma bibia toye ya san so tena se ekunu ni ya yire anti stella na ba ma ni suba no enya ade a wasesa amene ne te wa na se bia hwe tv bia ye adanda kro de obi dia se de me kura wempo me ba be ye bio ma bopa wie ma ye bibia wie asamene ne tete ho a onka sempa pa bia fa obi di obi ye dan obi dia se de gu oba bi hu epra no oba dwamanfo dia wo che ne dia se ya na esa wo ye no sa no kan ye ai na me kura no me ye bi nti se opa che se wo ye dwamanfo a wo be hwe ase de agu so wo be hwe ase de agu so but anye bia ma me misa we be ma ne to ukunu otu kwan ko ye dwuma oba brebe
or bad days where or spend the same or ebi on mo nya bosome ebi on ma ebi o kra na awotwe otime ba na okọ ade adwuma no ye me pa che o twatimba okay enti debi wo ho a ebi a ukuna kwa ba oni wo ba beda no aka cha se agi ase akoso kuma no bibi nkoyie wakwa am obi afa wana me pa che da bi omisa ubisa da bi omisa mbisa da wo man so meka che wo se bi aso mesese wo hu hase ya nadwo me pa che da bi enti di enti na abrebia waka ba dwamanfo de yehwia se negu wo no so se aye me yefunu ne saye ye na wone oba bedimi na man ne kwan se wondimi na metie doctor instruction no yo kan ye ne wiansa no enti ane na ye dimi enso se na ne mame aka kire ndadade a na enya mpie na no mane kan kire m ka saada na o ka kire m no ti efiri ho no me kọ no na to aso saa enti me so na me de ode ye miniti ewo saa ni nsa na sika no kura no wanfa ma yimi na me da ho no me bre ni nti me so na nya ade a me ma me ho kwan da atam no ma wona me aba beda na kina ni nsa kokoba me ho aba abeche because o ma o mudi kan ne kura no ye hu o mo poma sibia nti na ma ya ma age sa me ni be hia enda ne kura for 3 months na ese mitimi bo me ho ban se na be ya mpo flame ni nsa bia enti me ma enti me bo me ho ban wo saa kwan no so me bo me ho ban wo saa kwan no so enti stella na ehompo de ahyase me ne de da kakra na nya de a be ma na ye na adwene se obesisa na misuro nti tam no so ansade no so me ye na ha me na misuro se wanhwa na masanso akwa ni se na meku obase one me ba beda ase force ne pressure ne ayi meku me yose no afa na adoso ade na wo mfa ma no ana no afa se be ma de oba na ade ma no a mo on for so ade na mfa ma no sa dienti a ekoba asa no enkwala no wonhwe wo mo na me ankasa munu so wonhwe me enti misuro sa me ne san ekokoda bio na ni san ba na me so na me ho asa akoka adwamu bio me pa mitimi di ne kakra na me de hwa me ame ho ne nkwala no na ni nyina asa abo me enti emu meku no na me sa wale ndi sesi anyam so no kurani ya dro de mintimi wanti me ne da ho na me ka che ni princess sisi ade awale no enya ade ameware woni ne da ho brebe na anajo tena one be ma da na akwaka che nse ntumi nware no me ka che nse me awale ne de me nware bio agi wu akokodro me ka che nse awale no enya de ameware agi anajo ten me be ma wono de mekun be ma mehwia se de agu so agi anajo ten ye ka che ne se meja wo ade a che anso me sa ka che ne sa awale ne me nware na wo mia wo kon wo bra wo ka che ne ku wu a ene wo so de kon yan ka ba ndai me pacho menye mistake nkan kire be ma anadwo ten se be ma me nwa wubiem wo hwa de be kye no na ofunu da ho agi nyame na di wo ho afofie enti na ma ya ma agin sa aware ne de aware na me nware bio nti ade a kye sa ada no onde no office agro bi na media na asen keka bi na mekeka to onde ade a kye a osan so kra gimi sika 20 cedis sa me fa ma na fa foka akọ na oduru a obesandi sika no na ode ya chop mani akan ko wan sandi sika bia na me yesi won ye kire kom ti madam for akua restakua wote won ma na so me bo wudi wo Akoma FM da wase pa nyame hira wo papa ya me kwa hunyehia mo obekwa me abontene so a mode je me da se pa nyame hira obabi a wo bia na so wo de wo mo ya papa akua nyame hira bi ne si na ma me semna ma me disi me ma ne nyama ene ade o ma me aduane ka ho ba yire bia na akodi dwa je ne ni dwa obedi ni wa chem ni wa ble mi bi nti ekọ so saa ti da bia na msusu saa na ma ye tantanta na o se na woni abusua na wonkọ wa abusua fie na me se me ma me ne me papa wo na me konso a efia wanso nya me ni obia obegwaje se me nuanu ya me blanso wo ne yere ne ne mo bom miti me fa me hanko nti metena ya dididi me pasa ena ja me ma me nsa so ena me ko ma asemo nti me ko na me ka cho mo sa aware ne de esi afono me nya de me ware bio wana wo de nsa no ko me pacho ame na me de me nsa me de me snap ko to me snap na me den san ko ma mo sai aware no me nwale bi na me mo bia so ko bo ma busuafo bia ma na busuafo ba de o mo be kan ne sai me san me wale no na se de ma fa ya muni ayi ni de aware de nya de me san awale bi na se me ko na me ba me ko afempo de o mo tu me ni sai nkuro besie
ewo mi krom ye fro say enkuro besie da bia me kwa na masan aba Akoma awale de nya de a enti mpradodo se na apake kwa ye ne mpradodo se me na kwa awale na kase ni chade ye jaye mprensa yesi mu nkunwa mprensa na mu complain de minti min kan nka awale mu jaye awade nkwa mprensa mu jaye awade mprensa me wo me ba panyine ni ye jaye awade mprensa na je se wutimi se awade atwa ma ahunu me ba ni nyamfie nsia panyine no awade atwa wo ma me pa cho twa me ma pa ekọ mani pa sare ma bla bo nyina agiwusu misu wusu agisu etefo agika wade asamua fede naturally was obi a okasa da nisuo so ne ye no wutun sa yaw bi ewo ne mu agi epepo anim na ne ho so fe na se di wiki e be me ba so ne nyema hwe ne kon ene na basa ene ne kukumo ne ho fe pa agi mensu ti be ma ni di mani sa me kwaba ma se na ma me oba na ma ne o se ai Akoma ba ma ni FM sha anka woti awale na se wasi omega Akoma 87.9 F makoma mu nsam ntwumadie no na wugusu ada ya wo hwe no se wutie radio abomode na bra Facebook sesi afo no kra eno ano se wakọ Akoma 87.9 FM Facebook live ana Akoma 879 FM YouTube live bomode na bra behwe oba yene no edi nkomo sadie na ho fesitiye na bema bianya no sinu bianya no na wo mo brofo de so Akoma wo abrochire nyame won hira wate na bi ka abrochire fo wo mo hwe ye nyina yenkwai asene sa an hukunu shawanka wote awale na se da bia sa na ka kire me na makọ mama ne awale de mintimi nwale bie mu ensa mo de me kwalanti me waja me man Akoma FM mejai awale tina makọ ma asene mama ne me ya ai omobani ni ho mo be frɛ no mo ne na aka se nto mo ntimi njensa no ti adanda kro na tutu me ti me kwa na me se awale no me nwale bio mi ana me ba ma awale mo fa bia ntimi nkyekere me me ma me nua bia ntimi nkyekere me ana mba pa ntimi nkyekere me sa ba ifosa me na me te ma awale ase me na me timi gya ho na me nim sa de esi hyehye me fa nti awale no me nwale bio na me gya mo nsa ni mo nje ana ma se ba ma no ba ne se omo de omo nyensa no mo ngu awale ati so mo ba ne ba ana me se mo ana mo beje ma wale enti mentwan ma eba biale ma na me de mensa me de omo nsa ma wo mo ti me de omo nsa ma wo mo na me de me ko mi fie ti me ko mi fie bla ma no so wa ma edi beye na wotwe na bla ma ne bai nti wo ko odi kan kwa na busua fie na omo bo na ma ne se oba ne de ne nsa ba na obebisa na me se ai awale no me wale ti that time so na nyakopa adom lona na meje na matimi asave sika kakra 15 million ana metimi dia hadan nti e ho na mkoko haaye medan bia bekum de masa de mensa akwade mintimi na wontena minim adwena e be san ba wutiri ma ade ba mi ti wa sade wutie yi wo be hwie se de gu so agya enkora no wo ho wo be hwie obedi udem chese wo obi nya wonu ni nya wo ma wo bia so nya obekum na be say me life me so kuma se me busu ani bia ni ya nti wakaso ya mi bibia de obey de opa bia no de be me kasa mbusu ani flo Western region aba no se kun no bekum ya ne wakum ya wie se edem so no obedi mi ne wadi enti wo ka mete FM mitie bi mitie radio enti mentena ho amani ka ma mekum ye fru so di fo me ma no so mo ne ba bia enti ehwa na mso kokko haye medan na ja me de mensane koya me de nsane koya ansan kora na me ba beyi menyama na me sesa me ne me ma bia be kumi de eda na me kiro me kiri ba bia me wo na mkopam ba bi me bo me ho adwa nti weyi kwasu nyina no na me fra me ofa ba ko na mka chense aware ne ye jai makonya ba bi abo me ho adwa nti mo hwehwa me a e ma mo hwehwa me free bra ma ne ho bio me ne ba ma ne semi bio na me ofa mo sesa se ne wo mo so mo ntehwe nka se ba ma ne ba e be bo mo ama ne se bia wo ba no se ase ni se ni na ekro enya ade ba ma no e be kan ye nti ade ya hwehwa wa free ba ma no na ba ma na la e de ne ho ko mabusu afie se otu kan oba ye be ye busome miensani be enaka krani ohu ne yire ne ne ma na bushafo bisa ne sai na eya dan na wo no wo yire te na be ye na wo twe busome miensani ohu wo yire ne wo ma dan na asi dan na ba ye ene na cha se bibi wo ho se wakum ye de hye na ene ye be chew kohwehwe ye de hye na fa ne bre ye na no ayo ho de ade
oya me ho ade mo ye oya me fie ho ade ye ehye me ka oya me engagement ehye me ka wa ene oya me ho ade pa enu nti eba ne sa no so mo ko hwehwe na de hye emfa amra ti no onim ba bia me kasa me kunu ni de nyame so no kure ni onim ba bia na me wa na me boa eche se na me ku asem a ode to me sunti e ma ehu so ehye me ena ade no so adi kan ya bi e ma mahu obro me a nyame amfa fi a nyame anya mado na me so mitimi denche na na kasa ablenka ebi mpanka menka ate asefo ka me ka ho so mpa na ka nya me nipadua nyina awrade de bo me na nya ne tototo na de anu mi enti aba ne sa no mo fa afra me no omo sai ne onkonkwa hwehwe na de hia fa amra no no baji oba na ware e wo fie wa ma anya abonten so e na ohia no na ja mo fa mo e de fra me na baby akodu de na ye mogasem afenfo de brama na ka kire mo fa me say wonjaye me oso nya wo wonjaye me wo mu de wuja ma na yo be so wonjaye me na me be bi na akwakọ ha da nche se nsambasa na mo fa se ento se obehu me a wode mbeba na ya tena se se wajaye osi wonjaye oni ebehu ena ja yes sister ya wo said oh you very beautiful lady na wenim grofai bojadro no ya che se na radio no wa bomma wa shema ankasa ne ho fepa enti wo de bomode na nso ban sanka grofa na masaja to me ba to ne kirebi no bi na abehu no sade emojadro no esitie grofai eye kama pa enti wonu ma betimi ada wo betimi adidi wonan no se yetititi ni na ebekọ uko fichira ebeba kama ama won so bibia sisi so oni padua ne mu na sese moja so atimi adi afrusa ne ye am wakoma aboye grofai na ba to ne the finest herbal tonic of the year yaje ho award won pe binum ya no bi na bedi wada se Mr. Bakola na ke ba stamrom smart bobo as friend Mr. Bapidan pure live ne chemical ne ba shop bia mo grofine enye na unche ka ne na mo gina na wo so age wo de Dr. Grofine Koko na ye grofine aba empanifo no bia gi atoma me award wo ho what wo ye den friend e was 0244596532 0244596532 enti wo famo ebe mo no de ne kwesi enti still I was so anten you wonjaye me say aware ne ye jai jaye dia eni afa dia media majai nti me kwa ma ware na egu mprenu egu kumase ya esan kogu Western region se ngu idia eni na na dia me ka kiraw enya dia aware no me ware bio nti ene sa wo say aware na ngu idia wo de wunja me dia media minim say ya jai ena mekọ nti so so de wo ware bio dia aware no enya dia ene dia me kan si wa aha enso mo wate me ware bio nti sesi a na ko ba ne say aware ni begu nti me ofa no me ya asen ko mo san sesi enta na me se da aware ne pa de enya dia me san ware bio nti aware ni begu ya jai ena o mo de bankwala no sesi ankwala no ye be ye wo mo den ena na ya ne say enkwala no busum bi obema enkwala no 1 million enkwala miensa na omunyira so ye ma enkwala miensa busum 1 million na kasa Ghana ai enti mo ofa na me papa mo se ablanti omu ade obediti yatem okotutu no ma wo de abebisa ye mpanyifo na ayi 1 million enkwala miensa no ede bi ankwala no omu bedi senti me papa ne mo ofa mo ye ne se wo mo nje na me papa ne mo ofa mo sorry sampacho omu ma yenti aye na ho kakra enti ye ko bisa abrewa am ka cho mo se eja me sra wa wale no me ankasa mete ho na minim ba bia na anyema ekọ enti so se be ma ne se chenchira 1 million obenya de amankwala na me de anya hwe na ka me so mu saa me so san ka wo je 100 Ghana no mako ka me je ne saa me so mu se anya so me je ne saa na me asuma de me manu no bi me di bi asoso ne ahwe nkwala o si yo okọ na aboso so a o de beba senne ana me kunu kwa blanta wia o de sa 1 million ne kura beba mfie nsiani ye je ya ware na me ba panyin no ejina P5 de toso mienu no ojina class 2 de toso miensa no o KG2 ama ye ba menyan hwehwe nkwala ye chi kasa ne ninjam enti oti se madamfo no ebisa me se hefa na stagi wo na ya ma ba be hyew ena me ka kira ne se me wo bia bia ye fra ho agamasu sada atam na me kunu no ete ba bia
what the sister no etu da bi okobisa sister na ne ma ase no woni ba bia wadamfo wo enti nyame so no kura ni madamfo no kura miltu no papa yo de yam nyamenti mi ankra ne se ekura we so e na me ko be because no kura ni di won tetentete wodi me tetentete e na wan hwa na madamfo no so aka cha ne se wo yire kra me se bia se no wo na bla ma na ba be tura me enti madamfo no kura nam se enti man kra no ba bi kura poti a me ko Akoma FM e ba ne sa no ba ma ne ye na adwene se madam funu bi sam se hefa na me wa me ni didi nkomo no be ba besam no se na be ma ne tete madam funu enti da kru bi me wo ho no ma na be ma ne be pie me sum profile mo ba ya agompo wa mobi oba fie ho be pie me sum profile ma wiable na nyame aye madom ne se oba na me ma me ka ba bi no oja akwala ba kontimi ana me tete akwala na me nwo da akwala nti me ye ne se na ya wona utie ma course wo akoma mu sampo na me ba ba wo sa enkola me nsa na be ka nti na me ba ne susu adwuma abaya no nti oba sa da namba ne se ne ho ye ne nti onko adwuma nti oba to se na me ne akwala ne wo ene sister nyame so no kura ni ba ma ne be pie me so de me yam shem ya da no me kra nyina dwane firi mo cha sai enam de okase obekume na man kra no nim ba bia mo no otimi be pie me so mbofram de yam so no kura na me nim ahoboa wa ya ode ba enti oba enkomodi de na mka cha ne sa hwe na me da ne kura ha na ma mete no ni police ni fie na mete enti be ka se police ni fie na mete o se a na me mpana ne police ni na police ni ne kura na ha ye da ne ma me enti wudi akura mama police ni nacho nti ehwo no obohu na se na oba abehya ne ma na oba pa me chaw ba bia mete ne ye fine pa na hwa ne ha ye dan ne ma me na matimi oba abese matimi ha ye dan fefe so sere me menka na wo metua dan ne ka no se ansan ware na de na me ba man fa ne nyama de ama na me fa me de gya ne na ne ba no wo dwane agya no won san fa ne ne ma obekumi ni na chi no na ne ma me wo twa kakra na me patwan na ne ma me na ya ma na gu na wale na me de me nya ne boni bi ono so nya mboni bi ma ne se ma me na ya gu ma me omega ante mama be kwa me se wuti a oba ese wo na ne wagu na wale na ko no nya na adwen se oba de awo ka kire no no na no su gina so de be ya adwuma ka no nya na adwen se oba ba be ja na de feeding bottle tuana no we ya akwada buku wanya mfie san wo hwe na oh me kra me 40 plus nti ono so bia no be che me kakra be che o na 40 be che me be 5 years wo 40 years kwa na we ya akwada 30 years mpo we ya akwada so ma me na be ka bibia kire wo na de abai wa wade nyini na wo nyini na je mu nyini fa wa e ba ne sana me se kra chie sa me pa ye jai ne de sa me akohia me ka sa me wale obie me dia na me boa edo no na me woma na me de wale 22 years yes ya tu 22 years oh ti anya de aware no me wale biem enti eno ano no ha me na me nde me ho eno o se ne manu wa ko skum ko ne nam ho 5 cedi no otimi yima me ba panyin no se si ene matimi ayen kakran sa ahye nkwala no panyin na no ogina P5 na afi na no be ko P6 no wa wie JHS akwaya SS o SS2 ke de otosu mienu no so na wo class 2 no de se ono so wo form 1 de no wo KG2 na afi no be ko class 1 no ono so wo P5 ema se si awrade adom ba bia nkwala na adu eti bema no wunja ye no ba ho ba ko beso ma 5 cities no wa feske bia mabiem wa mabie wa na nya so besra mo nko obepa ma chaw se men sanje no na nke ye nware no be ma misika ye adwuma se si ade na adwuma no koye pa wa nya sika pa nti sika be na me pa on fa ma me enti me so mantie na ma na fa ni sika na me daada no me ka chanse o mamme osi abrosan etokọ aka ho no de sika ka ho kra de ode me afam ene na busuanya de me ware sa ware ni enti free ho no enti anu anu no fiansia ni me hu be me e free ho no be pem no mra wo 1 cedi enti ya free be ma no won kan chense bia enu achi enu abosumi etwa mu afe no obra wusika bia enti August ni mu ena me ba panyin ni se ma yan shama won ko ame papa oye adwuma to August last year August yan shama won ko awon mre afisa me papa to no odidi ojare o shatade o twitwi ne sen o dadan adanti
ena yesa won ko ana wo bre enti masa wo do ntimi fam me papa family kwan so a me dem papa be family kwan so ena me ba no eye na adwen sai o de ne papa ebe ko be family kwan so mo ma frɛ no ti o mo frɛ agya no so bai ena o mo keka mako oba opani kunu minimi kunu na blabo mi hu no na blabo asesa ono so hu me na ma blabo asesa ko yi ana ko yi asesa e wote bia na menini timu ni se ade na adwuma samo ye sika samo ye na me so ma blabo na ode me na mu no ohu me no me so na nya sa na net na me so me de asesa ti na che se awrade ayadom enti e ka kosi se enkwala ne mla dodo amedi ahye omo yali hyem omo adidiem omo sukuru kom omo tade hyem ne de ni nyina me de che ono be ma no na mom 26 million no amedi akra ne ko SS ne de that time na me jare enya me nkoye nti me kwaji loan me ka kira me ba ne kra say sisi a wo ma me ni ahoodin bio enti ma me fa nko so adwuma me ba ne ka kira me say adwuma so ade wo nsu a na say adwuma na me di ni be so mama na nko sko be no medra kunu nti 1 week na me ba ne ni di da not them esu kwa na wosu no pese okọ school no for nko school ben ma dra kunu na ese me kokwaji loan na me di akra no ekọ school enti eno no mo ka no ho se onchia no ochia o ka se obetu anti me de sa nhweye ni nyina sika de ache no ifie nsia ni nyina me de ache no na mom sa 26 million de me kwaji loan na ntua nsi hu si wona mfa nkoma no oje pene onene papa nyina ye ka sam no boko no osi obetua fiti August ni o sheda saboso meso a odisika ne beba senne na ba ma no disika ne beba enna so disika ne beba enti fa ni fa tum wo mu no se ya fa enti anu na chino bronya nim mempese enkwala ni mo mo papa na me nya madwo so se meje enkwala na fli papa ne se enti bronya na mba ne se trezi no se da enti wo ka se wo bebe enti wa ma me trezika enti mi ama fraw enna akra ne ka che ne se da na ye ntade enti me ne me ba ne kra ko se mfiansiani won so papa tare da na ye de okay number you are calling is currently switched off. Me a friend I call na say what do no yankwe enti ahwa eno wade 2 million send akwala ne say wade 2 million abre no enti akwala ne poka say da na sika 2 million ye nipa miensa na ka anya hwekura no na ka bla ya 3 million na ka obi ancha ne 1 million na 2 million ade mai me de ni nyina na me paniye me nya ma agese meje nkwala na afri ni nsem enti obla ma na afra me na o ka cha me say wo free dia so aba enti me man kwala no emra ne nchen kakra no hu kwala na che me yo ba bia mako kemeti me de me sesi me bo aka se enam se wuntu 26 million no emra ne makwan se esa me man kwala no e ba won nchen eso enam se ye wo moja na me nim se me no na wo kwala ne nti me jai ni nyina kai se me hwese adwene ne kura e be sesa me man kwala no kwa e kwada ma de achen enti omukwada ya na nkwala na ade omafosam etu omu papa nim se ketwa ne beka cha ne se da Akoma P5 ese mi hia books mi hia konwa mi hia squatare na form 1 so ka cha ne se da mi hia we na papa na ka kira me se obagi mesraw nkwala ne nyama ma ka kira me anti mesraw ya wrist ndi me po wa na mesra se kwabra na menya listed ye kwaji oba ware oso kika ni nyina bom na ka kira me ye kika ni nyina bom me kura ma mosika kasia bi po ska me ntimi kan ye mpo nyina ye 4 million sen kwala ne nyama no enti e ho no me ba panyi ne kura ne me konsema na nyama ye hia nyina ye 4 million enti wa ka kira da o se enya list 4 million penalty kana me so papa de minim sadia wo city enti o de wane ba me so me di bi so that time na panyi no so ama kwan ye wo fi oba be ko school se ne na brama ne dia bi ne ba minim listen sika no afa ba wa se bo so me so mi yedi meda be ye 8 o'clock no fra me some 4 million ni sika no what the biba wa fa 1000 pa ma be pem ne meda eno san fra me obagi se sa ble kra de onu kuna de na mbesa wona na onu kunu bon komo na fa me pa cha ma wa ye mpra na wa ye ho ade me pa cha me sha me kawa ma ware ya me ho ade oni wu kuna da na me se sa ble studio oni me se me ni mi kuna da na ye de na wo fra me nyambo achina
ade cheye and or sign flame and I'm saying nkwala na you know si obosom na me see you last month January no aso ya san wura we mu nso ba be so o frame a o say utwasiri sansani ba ko shini ba te say wo fa aye nkwala no me show mo ne me show mo chana wo na wo ma de wo kwa ko bo wabusa he me no aso ne kwatim wi me san kwadi twa foforo bi o na ma wo eno na twa ma kuma se me na me se wo fra wo so de wo se me ye sansani ko shini ba na kwala no show mo ne en show mo chana na ono ne kwatim wi no asom no wasom e wo funu so wo so be san kwadi twa foforo na wasan awo na ye video call anya video call wa frame se kasa dia wo bi minime no mikunu no na mene ne it's unnim se dia o kasa wo se dia me kasa me ye action ni sa no ba ya obeyi ne ba ma no e dia to ne sama ka awo so ne ba ma na ka chanse ne ba ma ni obenya atwa foforo asa dia awo na me se anacha se wudi ko na wa wagu ho won hweba won ya hye enti mo sankrofo na mode an robbers ani akronfo abawi ase awoda ho a ni ya twetwe abesu se nya wurade na ye madom ena omo obidumfo so mi mu ena wa so mi mu na wa so me ne memamu hwe me a na kasa blenka me ma na o ma bra bot sei lesia ne memfa wo ho ncha wo da kwan bia so do sakeka manum wahu se sen ni manum enti dia mla ne se no Ghana mla wa se mla ne ma wo kwan se wudi twe na wo ba na to amugu wo na sa akodi twa foforo na sa akwa wo ma na to amugu wo na nhwe wo mo dia mla no ani wundi me de mintimi ni wuni sam de ne ba enti na ba na ye ade asem na asew no eye be ma ne ma me ka kire wo no enti anra ana mo afa mi fra me se ne wo mu behia me na me si o eni kwansi me ye aduana me hu se ma ase kra enfie nsia na me fra kra me nim na no ma da wa se fra wo da bi ono me kra nkasa ye ya akasa ne awale ni muntawanta ono me ne nkasa na ono so ne me nkasa enti won fra me da me kra me nim no ma na ono so nim me no ma na ma dia di se ni nyina nkwala ne ko ho no na ma me line ko di se ni nyina mu kensa hwe efe di ofra me a agi aware no ti ase o wana so nware biem na wuchaye na wokoye ada na wokoye no wakwa ware no wo ma wukuru na wo ware no won hwa wo mane ma na wo de me ba no pese okume ba no before bet sa won na ma me toto ma wukuru wakwa ware ni sese no won hwa wo no ne ba ema no na ma me sesa na ti a ome sesa na ti a nye bia no wo mama wo de be ma no wakwa wa oni ne no ma me pa cha me ne na wo baako woni na wo baako be ma no ane ne wo ase no be ka chense be ma no a woni no etie sese no wontumi hwe wo ba no emma ne ma 6 years nye be me na ahwa nkora enye be me ya wo wari wo shoka wo sese ano be ma pa be ma nyame hwe wate nyame be hwe wo sa no nyuma so enye onu na ahwa wo 6 years pa cha ane me ma ni nyina Pastor Julius Montas mame na asew de wo betumi aka kire wo ba no anie me pejamu kakama miage aya characteristic ventures awie panel discussions no de din kan won na so asene zero mission na G capsules no one na de ba edupa no nam ne tunam san ya de asedeku efri wo ba ne be ma ho gonorrhea syphilis anase wo de po wo ba ye akoso kumanum no ewo enka wo ho emu afo ewo no chese ewo ho wiese dada bia wodu se be ma kwa wonya nika ana wonya ni je be ma won so wo de no won kasa wonim sa ye eho nye enunti ventures the harm mission in the G would the mission banum G capsules no na bibia etumi ayekama zar man capsules de ye memman kwadru na zar mission in the G capsules no na ye memman ne ma na zar man capsules no de memman kwadru so ye memman nanu bia etumi bu asiesie wo wodo benada obema wu ba yutuo mezawu da kosine ni masese no waje mu no wo de zar man capsules no hindi e ba mission de malaria typhoid eno de wonu be ko diabetes obi wo bia ne mento nche o kanshi drugstore in herbal flask chemical shop bia mo wo benya Sahara no pay be friend 0248 569335 0248 569335 and 0246
348334 number will sa and can be Rock Clinic Limited where the Pakumaba a boa member pa ne do market nemo and a Jenica 442 so I am my lawyer ne what the as mama ye Van capsules and so born by and free prostrate energy so tram with your dear home Medfagin capsules yadra it just say catch a cry dear ma a boa moja dear for sunny yen pedrenmo what was a you find number of mocosy form acute pains what the Medfagin capsules no be what done a drug and also insomnia no unya Medfagin capsules mo 9 satribia na yetiti no apostle hono Medfagin capsules no be mo ya adwumaden agudi fo ma ne meme mono Medfagin capsules anubi and akwakra ne abrewa no ma wo mokọ jogging anopa Rock Clinic Limited Kumasi Babu station one school house and edition mo fra Rock was 0248 885040 0248 885040 and 0244 183230. Pastor Julius me wakwaba. Ma me joso. Na nekwa koko akwaba. Evangelist Samuel Mensa akwaba. No. Pastor Julius yehwa yenuaba agi ena kwabna teria. Ma me da se anti agene kwabna teria na me nhira wo mo pa. Ase no o ya santini. Omumi nyina santini pio. Wanyina na usa. Wanyini pa. Ne be keka ko 50 years idi. Wanyini asemo se kra de yenye omoden dia. Se ya yenko je futu omo ana se. Ei. Unu se jina efuru sister de we maami de we nyamfo wanyini so na no won fa se. Nim nyansa krokro ni ntiri. Man kola nya bone no mumra wonche maame na ka tu wo mo. Akoma FM. Obana no obi ba aware na aware no anyiye. Fana sese obana ne difo sa obana kwa ne difo anti maame pani a wo fie nti woni sabi nyansa sem bia obeka kira abaya no se wona ate aware na se na wa na ujai yo kanwa no nyansa pa maame obetimi aka kira wase no oh ya mama ya nye ho te se ase yenim nya se ya bi before ye nim nyansa ya nyansa ye nim nyina so ntimi fa nye bibia ogana ha ya nyansa ye nim nyinara ye ntimi fa nye hwegana ha we o kan sa che no e na se na drum do wa beat again na ma me da make kama duna chere sa no better make me da make kama duna chere no so friend me da make me ma friend make kebi a chere no we ntimi sori mfa wa ya se san kwetana be bi nke ka de ope e na se wa wie na se wa wie ya ne wonum ye ne munyini a ya na mo man kola respect mo na sa ya wu obi didi wa sa ya wu and obi didi wa sa wo mama obaba me obawari sister yi sa wo e mama kan ho sa obi de bidi no na sa wo kujira na ho na wo ka wani wancho e ko pa afutu papa bi tuo sa wo ba de ke ni ya na nyame obo so ni asase ni wo tua wo ka sa maame ni wo tua wo ka okoto de bodwe nyanya nchira de yenya Akoma FM. okoto de ono de yama no ne hu yenya no na nyanya nchira de mama metu be manefo pa fi se de bia metaka enya kasa kire hwe me say on afutu bi o wa it sounds very good and very intelligent advice but mama na dangerous to your future. Sha root na Naomi ebobra ana aware no nkola na wu ani kunu so wu o say come back to the room o kono Naomi say root simedi wati o simedi machi hwa ba bia na root ko afuto na nka ye o Naomi de o to root for say on sign afuto aye because me ntimi move for maame na sem no se me sa wo bia mu pa o manyini ma o ntimi ware no enti nka afuto we ka ye best e wana opa coffee maame na no e no sanye e na root de o di maame na chi so ne be ko okodu ya no between eda na Naomi ka che root so on sign and say obeka Yesu Kristo na won to atwaso ho say ko san ya go baba budu ho enti afuto ni bi ho a nyansa wo mu pa enso na e dangerous to your future o maame na etu for be ma kwa donto su ya nyansa na wu se o maame afuto na mo wo magu ho e ka kire oba be sia se ana me dia o be kwa na me dia me no mesa kwa betima ko di trafofro benefo fa ncha me ba ma sam se ke kwa kasem sei o da sumia so se wa wo mana wo be senya ba kwasia mama wana no ba no what me wo man nine e do magu oba soja omo ho o yonto be ma we yen guasiefo pass why jimi for so want me hwe ma na o yonto be ma fa ma hwe na on fere
ho your friend is saying ho what kwabrate we ho so wo man nine sabi wan no wo de ka sabi ya ka na wo timi awo man nine na wo yonko be man na hwe ma wo ye nim gu asefo papa wo asefo mo nim gu ase what mo nim gu ase mo nim gu ase papa what so wo timi bo sabra no na de be ameka ama na me se da bom se nipa he to ode asisi mo ho he to ode asisi mo ho he no for ode amamo he lento ode amamo oba bu kwatimi na abumu nwi ama ba meka se na bunyu yam fe na wakoda san kwasiafo we me so mo mfata se omunya ba da o so san kwafo mfata so omunya ba eda o so na kwaku na we wotimi ka sa kire na yire ampani ampa abiwani ampa omunya ba kwasia bi wonwere akoda no so ko buatopa ade che no de aba Akoma FM c'est ça les siens les bayemo c'est ça les siens ya uya kwase ya beka kirawo mo jimia ya beka kirawo mo nunsa ya beka kirawo if ça fait dia ye the latest for mo nwene mutimi die so mutimi heba mutimi di so mutimi heba e wa den fa mo bole nchemo e wa den fa mo ana ma mena ken wa ha no wo se mo na mo dia mo ba se baku mo ha no mama se konfo wi a wo da ho sa de wo beti ase sakromfo wia oda me akromfo wia me ame de krono to no so say me boa akromfo bia me wia me ya say since then and am kasa me sam ko to say ya bukromfo kuna sam ko na me muni bia o ma abo mo de maji o mo ba ja mo ku mo mama nya bete na mutimi se be akodi ma na mutimi hwe mo nyansa be na mo na de na da woro ma Ghana no Ghana ya cheche obi ya de opom ya cheche ene ya ne amu nyina mutimi dibia mu ntwa ho kan e ba dem fa mu bone nchemo ate evangelist ya na want to say ya na kwase no ba mi one encourage mo baba me su aya de pa ya da senka me ka ba ko na me de wo wonko ketu na we ketu wa bi na nka me de ketu wa bi na me mo bi fe onko chese an ketu wa bi we pastor Julius akani nyina ketu wa bi ketu man Paul na me de ka ma ko ketu wa bi a me de ka ho nyina ne se eya nde eya me ya se obebia enya ya ware ya kwa udia wo behunu na minim se me kunu besesa me tena ne ho me kunu besesa me tena ne ho enti wo be ko be mpredu wo be je ne kunu wo se na ne bra ehwe no batade na wo ye no ne bra se me nua be wagini ko report so nko ko report wo se me nko me kunu nti eye me kunu me ne wo nkola me nya ne ho sa me mpese ye be che no me mpese ye be ha no enti media me eje ba ma yi saa wahunu wanti ma ne bra eye ne ya wo se ne magyan me ma wo kapre biem enti ada wo de nsa be ko no na wotumu nsa oba no wa nti na wakukuru nsa no na wo de ko enye de wo pe no enye na kuma mu nsa mo no enye na hinta sa mo no enye de wo pe ne so oba wo nkola atre na wo so de firi be ma ne ho nanso be ma de chi mekun ma wonemi ana me de aba ne sekan san se enye anajo no nya wo be nyansa ne ba ne tirim se eye se me fafia konwa na me de denchi be me ya akokun no won se so ni hwe TV ana waka ena me se ya no ba we se ya no me hwia se didi agu ne so ampa da kuro beku no yante ha ne kunkun ma bebre yante ha enti ade na wo ye enye ne pe na ode koy enti edi asem ena nkola miensa watumi ahwe omu 6 good years nenti wontumi mfa ka premfa ma no eda wanim ema mema emfa ndada wo mo ho se oba de ono nko ana awo enkola no ono na sese wo hwe wo mu nyina na emmom wo daache mese wo bebre nyame be ma wo bre so enkola ne be nyini ya kama omo ho be ye fe nyame be pagya wo mo that time no wo mo wayare wo hu mema bebre stroke acheche wo mo gugudam omo ntumi nya hwe enkola ne sika no omo beje kakra di ye no eti na ema omo abre no sanko mo anje bi kura nwuro mo animu a anko mo ho beto wo mo nti asemu yi emo mo fani agro na mo mako enkola no nyanyini ne dia ba ma no otwe ni mutan obehwe wo mo obehwe wo mo ahwe wo nne ahwe wo mo china ahwe wo mo de chinye etwa foforo wo nya no wadi obedi susu a obeye ho asede enye sa wo bebre me da se enye sa wo bebre Nikita so wo hwe ye live Zaro Nikita
Pizarro Nikita. I'm watching you. Live. Live. Come. That's right. I mean, so Dana from Port is over here. Dana from Port. I'm Sister Dana from Port. Yami and Shapa. So and Sister Hetty. From Port, Mama. Also, share your papa. Sister, I want to form. Yay, wow. Okay. Evangelist. Bako. When you focus assembly, almost say dear na koka bayira home. Akoma FM. E man tia ya bayira mo. Kama wari kama mo kosa. E dia pa ne siye. Enti oba wu ne tena ye wadi na di no. Emre kakra ya wa wo. Wose bosumi miensa pe twɛn. Twɛn 3 months o. 2 weeks. No so. Wose moja kwa no twɛn wose da bi mentias. Wa ma nya de ene ne yedi. Abba. Me ma me kan. Abba. Wa hwan kan. Wow. Akoma FM. Wanu say boy ni ma me no. Wo wura aware ani ma che. Na dwene ya ne say jamane ba no team na wo twa ni nyina. Sika no de go ba no ti. Enti kwadwane ne wo ya na gu a. Ono de kra remote control. Enti o mia so a na be ma na dwene bodam. Wo mo ani je ba no mia so twe na dum. Sa na ekosa. Ana aware na gu. Naka nyam sister don't cry. No sen ko say genchi the second one. Naka. Because we are one boy, was here treat to a boy. So would kura boy sua, ye treat to a boy su. Me ka bi chira makunta bi. Wo bu me sister. Tie tia na yase makoda ko Akoma FM. Ye ko ka sam ni nyina wie ye. The two am nka mi ko akunta no so wa che. Se dem tie no bi so wa che. Mi di agro bobo. Ti man kasa. Ye wie bi dia na ti sofo be shira so. Nam sa akunta. Me ka sem ba ko. Mabufu kura ko ewi aye nyina ye ko. Akunta ade na wa ye ne dia no kwase watra aboa. De we do babu wo. What you say no watena se no hwe manima. Na akunta watra aboa su. Fi say aponche bema mo aponche ba. Odwan bema wo mu odwan ba. Kraman mama mienu nko. Bema no ba nko. So who say emwa mienu ko a emema mienu emma mienu saa no me de ko no wotimi a che oba wo da wo tie no be sina me sister na hu bi wa hu bi kwa che mafo wa hu bi ena wada so te hu kwa sie ni wada so te hu e just me kan say what tra boasu to be say wo pena janu man ko Uko uma me catch us obi di na. Uba pam no nko. No fa ni musu nko. Na so tell say dey sika so benya ayi fufuro di. Ko ba fufuro di. Munya tima contractor. Dabi o na o person chese. Baby a utwa nua no. Uni di o fufuro ma udi. Yeah, my life. Uni di o fufuro ma udi. Bosomi akodi ni nwura mu on. Uni ni po o fufuro ma udi. Adai. Enya nwanwa so ba no kwa ne ko chi ni bre Yesu. Yakoto na dwama bo so. Mi wuru ye wo ko na nyo ba no kwa na hye dem na be ma ka ho so ya che ya te be ma fa mfichira ko ne fa ba no ye fa nkoso no we Yesu su bu so mumudi onye bone da no oni kan to okay be ma enti wo nya wo fa o yire chi na so wati mpo enti na wo twi me enu pede mo ja wo no me ho na mayi nyina wo che sana ma mi bi ta chire no wo ye sa ma me batam bone na ke wo yesi panyi de kanyansa wo tirimu ko ka sin kola na bana ni so ade panyifo no minim Ghana minim se ye nyini kwasoro na okay ajiri ni sa tiba fo so mo say that wo na wo maba obi di bi be yawo mama be ma etwandi obenya bi adi ye ka cho sa na ka defu ye ka kira usa but I want de eno an kola we mi enso wo mu baba be nyiri abetena se but wo nya wo so mfa so da okay if you said no ma hu Akoma FM ma mi ni maturufo ifie nsia obi papa no ye salute no ya de pa be ma na ya de emre mi bu bebi ha so obi ko toti maka su nua nsia o da ko private car ebi ni enua mi ensa pe na na da so
ɛna ɔde ayɛ VAT no team bɛma nyame hyɛ salitu fankwala no sawodia na bɛhu de nyame bɛyɛ wo maame ne kanche kwala so papa awu ɛno ano hwɛ na ade nyame hyɛ papa Pastor Julius number ne kwa na fe evangelist am yemense ne ma wo so ama me ama sheki nti nyame hyɛ mo pa ene ne kuru Mr. Boson pe mo Germany ya kyɛ mo pa ena ma Margaret Bedu UK ya kyɛ mo hema baki ena Teresa Boate wo hwɛ Facebook sesi a just nyame hyɛ ayiko seasoning powder Ellen Spice and Trading Ventures ena de ba ya the second story beto so de amamo enu nti taichuku ani yentra enye fidie no odo no awo ma ye no odo no mane ngo ho enye fidie ni free ha enu nti YouTube, Facebook, radio, Diaka TV fatu we yakopum si ebewie ni anu nwie pepepe na odo ni nsipi ayiko seasoning powder you here ayiko beef seasoning powder wo na ntwenam no dwanan na pochera no first team na bed ayiko jollof seasoning powder mo no jollof na ayesa de beka mutuo no mo fa seasoning powder ni bi jollof de ni bi mum ayiko still seasoning powder so onua kama papa pasha ne so emame se wo so wodi bi ebe go stew nim na aye fe na aye de na je se aye hwam Bomodi ne ko dwane supermarket bia mu benya bi fra 0244 160750 0244 160750 na ema unsa NKB time about center ya the time about mecha ba malaria ene ya de keka malaria ba ho mre ene honam ya ne nyina no so no time about mecha malaria na ekwa ne nyina beko kenje ba capsules de a ebisti immune system no na se tutu na mu sa ya de ase enti ma wosanka nrom ye no bi e wo chemical ne e ba sho bia mo fra 0244 417 669 0244 417 669 21st clinic de wonom eye sciatica expert no nti sciatica yade no ko wonom ho a ensan medium yade bia da atra wo so ache aye yade kwankoro no so Fabra 21st clinic ne doctor for ene enruye for no ye fedron kam ebeko ye won fidie de sa yade nti woni ha 21st canteen 7 pepepe na bono aye ready brand kind do me market video den mo kuma se show overseas ultra for radio sunya ne tachima ne go so yakobo yesese fra 0540 311 311 05 40311 make up for Dr. Foko Herbal Clinic Ediamao what on some tinta who wade edwaman mo wajimu certificate wona mo na bon ho syphilis gonorrhea chlamydia and asa Johnson twam ya de hepatitis B ni C awona wo diabetes wo bubugu mpam ede ben na chese yade ben na ha wo Dr. Foko Herbal Clinic Dr. Foko Herbal Clinic ye wo peche number 1 fiada the kwasiada enyina ye adwuma 8 am to 5 pm enu ti bomodia na bra promotion ye guso mu amobaja yarehwe no de moba ye behwe mo enura mo de beko ehun ka no ye ne ye befa afi na wo ba enu so no promotion nti ye bewie 13th March musika no kitwa bi 200 Ghana cedis sa bebo ka 1000 kra wo betu 200 Ghana cedis enu ti bomodia na bra Dr. Foko Herbal Clinic fra ye 0242 155 935 0242 155 935 Zoe Fertility an alternative medical center said the Edini City no se wo pa wo away you so dia warefo momra Zoe Fertility near mamongo anapo cross a low sperm count bema wo bema no e man musu atim kagya to na asai aboni mu ase wo do benada and just a fibroid the idea be ovarian cyst Zoe Fertility an alternative medical center and you to be asha wama what pa ye wo fidie bia ye de say yade woni ha bra ye wa dental new site ye ben the CAF International School no adenta pantan kwante pon so odoko Tarazo road wa Nicolisi hotel e ho de ebutuo bomode na friends away e was 0205 363614 0205 363614 na just say yanyo so Royal City Academy yes bomode na fa ba 3 months no fa ne begya yen na just won so kwa yadwuma and your secondary level fashion designing nyina ye kire bi remedial classes Royal City Academy acheche for na base metro report board and hostel facilities and until ufre chichi na bakra no mane ha Royal City Academy wo pese wo yenim de for wo benfu a bomode na bra ye wo de Chamso Plaza Junction friends 0241 667657 0241 667657 atifo ye twa ye ho aba ye ba second story na ye de atoa so atewia ewo
96 97 mu ho eno oba ekobi efe no Western Region ehɔ de takwa aboso oba be hu me no de odo asamatu manim e ma me so me pren so ma no me ne etnae afa ebe ya aware ye be wo enkwala miensa afa adwuma asam ne ayi nyina abaye basa mra me ba be ware no yetu mi fo sa ware no mi nya ne dede se nkonkosi awieye enti na ese metenam esa ekodu empempensuo bi no na adwuma asam ne nyama abaye basa enti e ba bedi kumase me ka che mi kunu sai okodi nkokwa so adwuma sai dia ene mint na ho no me sa enhwe mo adwuma sai enti me ba be fa no won nkokwa eme e ba bedi Western Region papa ma ya asase anke betimi adua koko ana se ye betimi adua emme ebe ye mefuo wo so ana dia ebesi dan nyina papa yi ma ye bi sanka na che se ablabo me ne be ma ne bono papa ne ma me ne prince sanka me wale be ma no ye betena kosi awie ne ye bebo ye bla ni nyina mu be ma ya anye afi ye ba bedi kumase ye bedi kumase bla ma di na dwuma ene na namsa de che a okwa ha nansa no waba okwa oba nso onfa sika ma odi ni sika aba nyina sika kase odi aba nyina ye 2 million no suji so otena kumase ho e ma ye di sika ni nyina awie ansa na watu ko ye kitankwala me ansa omuko school afi na asetiani mu aba ye den o ma me no papa nyina atikuro mu ho no mi bi ni nyina me fan say eti efie baako anyasa me ni mi kuro ne ti baabi nti a kire makuma ebehu say ya setena ni munye nti oye ne so be haidan ama ye ma ya tenam na tese me ni mi kuro ya te ye ho ya kwa akọbọ ye bla makuma ne ye ne saa ye te ye ho ekọkọtenan ni nyina achi me ne be manya asembo sabi mpladu asamani mu a se bia na mu nsempo ne bia na de me ho fa me ho na me ye mbasabasa me ya ade se mi kuro ikọ ekọbọ na busuafo amane e ma ma me ne so ba emu sansam bebre afa dia be man enemu sansam no be man pese o ye dia no no cheche mu ye ni me pacho se bia o pese oni mihia se e bia be man no ba se e bia ye be fa ye ho ye be di ye ho enti anumu no se mama me ho kwan a na wo ye sansani na ye diu na se adedi mu sa anti aware ni begu first one me ko ye kuro me san ko Western Region me ko tena ho no ma mfie mienu be ma na man kwala 1000 ama ho amehwehwe ye se me ko ye kura no me ko kodu ya na se man koduru ohun se me ho aye fe no ono o ma me no papa san bai san be pa me che se nya hwe Akoma FM me mra na me san metena wale na se ampa so metie empanyimfo asem me san di be ma na chi ebe kumase hanom me baya na tese dia be ma ne ye nanu ana no onye na adwense obesesa afiri na yi etoso mienu me san so kwai eno so san ba ba pa chaw e ma me baya nam so e ma me ma ni school nyina ba ba ye basa tese na ye hyeda ne asetena bia se na dia ha sei e na metena mo batan matimi ahwe me ma adidi mu na me se ade ba bia aduro ni de e se me pe sika bi na me de ye adwuma ma se no so no ono no odi baby adi loan no onu odi anim ye bibia ye group ya kwaya ma se ne ka kire ma no ma ye sika me de ma ne ma mi sika ni bi no ma mbia sika na ye ka ne ba ne nya adwuma oni sika wode ba betu ampa nso ma no ma ye sika no amfa na minti enkrofo ka ho nyina amfa sika na ma ye am ye san ba fi wase Masi mi kuru mame aya fra na antima ma ne gandem di omega ne guy name the same the guy name di omega antima ma ne guy name di omega be kwa ame ma me fante junction ameka sa se obi wa tena be kwa me bia wonim oba agidi asema mekan obehu sa asema mekan die ma me fante ene ye de fra na obe kwa me kuro num ho nom ne na so obi e pade a wo pepe fie na den na wo de wo kura adwuma se na akwaje bosia na wo de be boafia wasia wodi ani se na ma mama sika no santi abena be kwa me etie sa asem ya anti abena kura be ka obe frɛ akabi atoso mama ne kura bufu se mama wo yo ba tan ada na wo ya sa na tese obi ne ba de onkwa ahohiehiem ada wo kwahwini we kwahwini me ye kwahwini ma ko we ni ska by heart there be me gidi fa wo kru sika nkototo ne mama wase hunu so me pa cho there be enti ma ne boss e be pa cho there be me your bless for pa me ne ma si ya me bedru onam na ma wo me beto so me ensa abusu mi si anakola ne nante afa na wo hwia me ja me ba no wo fie ene ma si kwaji aburo se yemfa ante dokono me so dokono ne ba santa se hanom
ana me de abeme man krofo ni anyinam ni nyina ma ase ama me 1000 podam ko kan 5000 kwa me de beto pampers abombo se no na me de ato aduane me ne me manyina ye to oni sika bia won de be ma me e ko so saa na amada no wafuru panko me de asoma awala na me ko asoma kwase adwuma ko ankrutu dwuma ko na mo de me ye adidi ma na agya makuman ene dia metena ha na me yi makuma no boni aya na me akase me ye boni aya ni me ne nkaye me yi na aye bone da bia makuma Grace awo abrochire wo UK se wutie bia awiabre nyame hira no nto wo nkwa na me onye okase makuma agi ena me kase papa ya wo de ya ma nyame hira mo obi antie bi life makuma ne hu se da bi enkwala na bobo me so pe baabi ma metena onya baabi ope baabi ma ye tena sanka ne okunu ne yire betena boye bla bla ma idoma okoshema wo ma ahe no okono okomanso okoye adwuma wo manso okita ne machine ode ye na adwuma okosha manso wo ma omra yesika me ho kire me am ko ntimi ko fira mu ko nkomienu na mnyonko ba begira wa betwa me asam ye koshini ba ama masi o mutikro mo wa ye store awa bia provision store anyama nyina wom ntimi ko sere semna anka masi betimi ama me semna sa menje fansi me maynyama ana menje na menu ama nkwala ni masi anya bi da aso me ne me kunu asam na maami agi aginam den ti ekokoso sa fe ba bia kodu nam sa wale na sa na ye nti anya da metimi awale bi o mi sa kwa mabusu afie e wo Western region me bra ne minu ano ma mo hye me mo tontale ma me mai ene makuma no so afi bi su a wotimi de enyama ne bi flablo kire oba obi adini bone nyama no de abanka krankra no ya acha sasanka de be ya metena kuma se ha no na metimi atena wale na se oye na famu de wando ye na afamu de bia na me kunu na amwa na me so me ye ma afamu de bia metimi bia afa de ekosi ye ne se eja me kokokokwa ba yire kwan so tachiman na eja me de ko ni sensan bam di na che se ba kon ba be ka ho ma no so akwa Akoma FM di kwan no so kokokokwa na na ma che se ka mu atetena no ani amwa me na yefunu no eba be sey ansa ye kwa na me da owuo ne nkwankwa ntantem me hu moja nyina asense mo moja bla mai ko fasika ba bla mai ko ya wa ma mabusuafo ena disca free Western region nyame adom omutim ko ye midi yes omko ye be wo ye funu sa ye nyinsa ne say ye no ekwan so kro ma wonyi sense ye ka doso ma wonyi sense ye de ko to hospital wukunu ama wa ba ho wa fasika ama sanke wa muji mi ne be ma sanke bi okwa ko fasika ba na ode aba be yire no wansi ho ye fra me sister ni kunu me chiri be me chiri be to sunum ni kunu ene sandi sika ba ye ene omode yi mi fli hospital ade no atukwan ontu kwa wo krom ho omu yi mi am ko fie no wa wonu fufu ade wada womu yi wu ko fie no no aye den ko fie no awon fufu ade awie ada wanyi ska wo fufu adi ba wanyi ska metua ka nyi ne yiri ya ne nyinsan yasai ekwa so kuranti a mafie dabi ntu ba ye ti me ba na me si na bia me da hospital doctor yi mi a ya de nkrofo abedi da ho a me da fom aya yi mi o mi ya fla wo se wo ba wo kwa kopeska ba na ba yi mi a ya ba ya wa secretary da na che say won dwere me ho ni nyina achi mampa ba enti adi 2 weeks doctor no so ka che me say me ma ni nya 3 months na me mra ma ni check me ayi me mu mi nsa na won hye say bibia ye normal na nsa na me ne be mehia 2 weeks papa na me kunu ya ba me so say wona me ba da na me say na wa adi anti say aye me anya me anya adoma nka mawuo na doctor ahye me tam sabi me hu moja akora nya ntwae no wa basa wona me ba beda de me ma me hu kwa ma no me nda o se an na sa ma me kra kan yo antira ma kan yo o ka se ye diu wo mpena ampa mse kwa bra enka sa na me na wotena da 22 years ni da ban na abura ne ba yenti me kuni oba otu kwan ya ofra kwanto mu oba na adwe bi be ye 12 o'clock da ben wa ba beto me say wo ba me ni dem ho ame na ho ana mpo say wo ba beto me say me ne brema e da dem ho no enti enka sa e da ne ntokwa me kunu hye me pa me say na emoja begu ne ti na me ma ni nyina de da nti panyin no otimi ti nani no hye say da na papa de ya me ana me ba ni su osuro say papa ne bekumi o se obekume
Akoma FM. And I'm young positive ya why ya kan. Minya konwa bi. ICTV and be repeated Jumedi live ewo ho enu ti ya no ahwe bi OICTV ewo multi TV no eso so and about 10 p.m. pepepe so a yenua onua TV so omo so ebesan e repeat program no eye 10 p.m. nti eya na wabomode a na wahwe bi ho obapa bra wanim kakra efa emame bra wanim mame apom to say we did the same. Ata the Atafia. Okay, Atafia free in about Pacho me wa masi, etimeti masi. Okay, Atafia, edi asem na wi o de bai. You wi de boko man so nya boko sa. Me ne mema mienu e na awo. Bai mi so no be 16 years am din kan ba ko wu mienu. Okay, be 16 years and we din kan ne ba ko wu mienu. At the age of 16 years, and one back womb, you know, Quabra Memoquaba. Okay, Quabra and young quiet, that would have a hospital. Doctor say, saying, Doctor Simon can't just watch you. Na Oma mo any Juma. It's answer Juma Obono, a Santimania Jatum. Na dear Dome, say taxi be abefu biano. Ubi as Marcus, Yamishra. Neomo can't. Na de ba kon etoju aso no se obi obefre bia Dr. Daud bia no utie adwuma de ni free fa o se Marcos no o se akoma mu nsem o se yempe Daud ointment and afa Daud 360 capsules yes ene yakopon hira Marcos nti docs men kan cho se o chiao na se no de wo hu ni se amanfo we nwan amanfo we mponche amanfo enya mobile phones amanfo enya eche fugu nyina amanfo enya bi eti se na ka wo de na se gidie pass na mkwamu a obi e de bebro enokre ayi wankasa wo ba Ogidi Brown be se 3 weeks ye na sha se ye adwuma wo no honom ena na obi ba ya osemo ba fon onje adenti a osende aduro ni bi frigana hasen ekoma no amonone na abroad aduro no kokoduru ye no die aye dia ma no e ka wa bono enye sa bi ni aduro no otode e de ma no enti amanfo iPhone ya baby oso Ogidije the acheno no ode anya so the sika de toyo di pa sending sika ano no e de e pass ye de e command keke oso waboa no wanya ho iPhone oso wonye kwa anensa kanti wo de ne beba amana broso na ma komiso se Samuel obi person of Dr. Daud a onkan hu se eye Daud ointment Daud 360 capsules I free Daud Herbal Industries aba yentie nie pa Daud Scientific Herbal Hospital and Daud ointment and Daud 360 capsules na nimienu nyina no eziemu adwuma na ma ko beje de se enra maami bi freye na maami asem o kan no ma ko metiwo sa me se Yankopon so timi di adoma kere nkrofo so timi direct wo se kokwa ebrentuo mu uduru hot ya haban we uduru hot ya haha we uduru hot nubra we na keka bom na fa yesade enku na fama ni pansra na odesra ne yade no enko nyame ho wanwa sentro ka se eni aduaba ne fa han ne ensa yade mami se odanya ne ya ne nsa oye ho hwe nyeyi ni ba bia ne fa no se ahojo se oye ho yese onye stroke what the yehwie nye se onte na we no muka che ne se jai ne de age se stroke na ebo ne nkae no enti so wantu ho na mo na wa ma meye operation bia stroke ne be de ebeche no na sika e ka so on famra no se so on tua 6,000 and sana watimi ayesa 60 million asana watimi ayesa surgery na mana ye de amana ye na doc mako ohono mana obi che ne se da bi we de se honam ba ye se etwetwe ho ba ye se ehojo ne de Daud ointment ne fa twitwi so mako se oto aduro no 7 Ghana cedis 7 Ghana cedis and 10 cedis impo obia onono yeso ontua 60 million na yemfanya operation fama no okoto aduro ba ko ointment no 7 Ghana cedis ama se no sa how no united everywhere me busa say 2 years short so won tehwe wose me ntehwe am so 2 years short so doctor catch up pass honam no ajo wose
ɔsɛ brada de wogye me akyi ana ada wonyi waduro ni ana ana mse da bi sɛ de wosi ka no ɛne sɛ de woto sisi a wo kasa ɛkɔ no ɛyɛ me nwanwa ɔsɛ nyankopɔn ana ayɛ na enema dɔk akeka abom no ɛbɔ adwene ntiase so but Dr. Dawood number no ɛyɛ 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and afei 0201 68 17 17 0201 68 17 17 we ɛyɛ Dr. Dawood number mpacho obetumi ɛde afrɛ no na waboa na enema akoso ɛde ama ma ko mpacho Dawood ointment no ɛyɛ enku ɛyɛ sade ɛde sɛ nipadua no na enei waposo ɛne waposo ujonku ɛne ujonku usisi okon ahotutuo de sɛ honam baabi a yɛ bia no pe Dawood ointment na fatwitwi so ɛno ana bɛkɔ ɛde ama papa bia ɔno se ɔno de onim sɛ ointment deɛ o de sra ɛhyehye eti ɔno no aduro bi a ɔyusu bi yɛ ointment bia no ɛhyehye gidigidi de ɛhyehye no yɛ de gum kɛkɛ chemical yɛ de gum baako eti ɔkɔtɔ aduro no ni sisi yɛ ne ya ɔgye ne ho anye ma kɔduro ahomakye ne so ɔbɛsɔre abadwo nso a sɛ bi agye so ɔwiawia ana waba na we no obi chen Dawood ointment ɔkɔtɔ yɛ apɛ ɔde sra so bɛɛ 10 seconds wante sɛ bibi ɛhye no sɛ aduro amagye ho adwa no de ɔtame na ɔtotwene baabi afedi ahomakye na adwo nso ka na ɔsra akɔdwo nso no ɔsɔle ya na watimi akɔ abra wanwe no sɛ aduro yi ɛyɛ no a na sankɔfa afedi ɔsa nkakra kɔ hwɛ mpada sɛ ɛhefa na ɔto aduro ne yɛ de ɛtotwene ɔkɔ ana ne naba akosa bɔ empanim ɔse agya me duobo ɔse me duobo hobo na duro pa sɛ die nti ɔfrɛ Dr. Dawood ɔse modu no ɛnhyehye wɔ ho na ɔse dabi ɛnhyehye na ɔse me dem sɛ duro ɛhyehye no ɛne yɛ duro ɔse dabi chemical yɛ de fra enku ne kɛkɛ na mmom no enubra efiri sahwi kwa yɛ brentuo mu enubra efiri sahwi forest mu a yɛ de ayɛ aduro no ɛna ma ne yɛ papa ne mmom nyɛ ne hyehye enti how bi a wonamu ɛfa sɛ wo nipadua mu bia no pe Dawood ointment ɔse fatwi ne bɛkɔ ɛyɛ Dawood ointment 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ɛyɛ Dawood ointment ana meka fo ediama obi bia hututu ɛwɔ so obi bia obeso na honam ya oya obi bia wo ya adwumaden so ye carpenter ni so ye driver ni so ye mason ni so wo ye presenter adwuma bia wo ye bia no fatwi ne beko simple ubese simple entitia asembia ni ho etimpacho eye Dawood ointment na mako yaka Dawood 3 stick capsules ho asempacho no de eye topaye ye memene na mako eno no eye sisie mu adwuma obi ho no ma no obusa se Dawood ointment no ene Dawood 3 stick capsules no eye adwuma ba ko ana ni nyina ye adwuma ba ko kire se obi a osisi eye wo ya no ode aduro no anase nku no ebe sasa usisi no eso na fe sebi mpredwa so yo obi a woni matwia wodi bi adobro asawo ede atwia na mpacho 360 capsules na ye ayin capsules no topaye no eno so wa memene ebe ko ede ama wei emfa nkwose aduro emfa nkokasa obi ato aduro usisi ye oya me pacho yo usisi mu adwuma se bema waje mere wo mpam a enya apeteshen wie enya nsa bi awie die so ye nso be yesisie ni mo adwuma na o yesisie ni mo adwuma sisie na ebekọ na aba na ho atima ye de ato e Dawood ointment and Dawood 3 stick capsules numbers na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37
ana fe 0201 0201 61 61 17 0201 68 17 makwa droi ba bia wo bia no mantemu bia wo drugstore herbal center pharmacy bia no uduru honoma also pe Dawood ointment ana fe Dawood 360 capsules pacho tiedini ye Dawood ointment ana fe Dawood 360 capsules a free Dawood scientific herbal hospital aso aba eno ne kan for dem akonya kopon ya adoma busumi enko na wie bibia de na yaso ekese na wa santimantem ase no ene fense bibi besi na yaka ho asema kankan no na ye bi abo ama bibia tima konti freza 244 886437 makwa dumbidum ya yebeseshia medase esha papa menua bema kwabna nyamecha fei yenkwan na mene comfort boa odin ye de boahema ye ne comfort boahema ento aso comfort enti wo 16 years na wo mienu pacha 16 years na me wo mienu anya na ba ko no wo no afeban penini ye 2007 penini wa wo say na wonya fie say na mo 16 okay ana the otosu 2 near 2007 we yes 7 okay enti tama menyamo ye no na me na sata na me na nati ase na oye se o ma babo kokoko dia me nko ma ase ho enti opia me ma ne ma ase ne kwotena ai enti sata mso na afi na boy ne so ade ne lances na o mo je ne car no ko body west enti bonidi ye nim boy ya friend ko adwa champon enti car ne che wo ho na ma ase ka ase ono no wango baba da enti o ma obi baba e mewo mebre enti obeto ka ma ne ba no ani ane ne ka na nti ase ye adwuma no to ka no de ma ne ba no to de ka ne ma ne ba na ase wo ye ma asem wo mafie station bogu station ni mi hie mu ntwe aso so betimi edi na awotwe no wo mafie to oba na me ne ka wona me ne ntokwa saa e na osisa maje ne dan aboso me hwana me ntimi amintu e na msisa me ne nyina free bogu ebesin ko nsuta enti na me ma me nso so mi sister Penny ono ko ne papa ntina papa ni February kira ba na o si da bi obi a wa wutu de me ma wa metena na o sa sesa me ne ma esa de me ko e ma me ko pa achew esa ko tena wale na se me ko 3 months pepe no sa start ye e na mse da bi obi amfa me ma wale na msa sesa me ne ma nyina na betena nsuta me ba esa atanso na me ye adwuma eti me to machine na me am de me hutu ade pa mu e na me Akoma FM dan kwala na so me ba ma asese o ma me fo mo ma nti woje wo mo o wie no zade nkwala ne ko ma me nana na just still nkwala na sa be da me ya me so eti miteto mo ne ma na me de ko na me de akoma ma brewa no ma me no aduane na akoma mu bi saa eti me na ye na o se o ko ayie onye obi ama na nye nkwala no e na o sa so nkwala ne firi ono do mo bre me wo nsuta to do mo ba na mkoto school atare na me pam na me de nkwala ne to school 1000 ama ma ase ama ne me da be 2 years me o na oba ye se obefa pani no ade nako ni nua ba ako ne ba wa ho nto Akoma FM nto ka sa no me so na me ho kire me ana mse a ane fa ne ko ne nka ba ako pe ana odi akola ne ko ne ka ba ako pe na me ne te to na me ne na tena sa eti edrum re bi na ho kire nso asa aba ana mse won ko ne na ho me ko akra ako pe adwuma ye na me de abe ha adan ana me de ne ko ma ne nana ana me ko akra na me ko ye adwuma me ba na ba ha dan o mampon na me ko fa akra na me sa de ne ba ye ti me ne te sa na me ta ma sa aso Akoma FM ana me de akra no asa akoma ne nana sa me ko kentampo na no so ba ye se pa no adwuma makope bia ye ana me sa Akoma FM eti me ko kentampo ni pa na me ko so ye no no so no asa no wo di mani kakra ana ma me ko hia ba ma foforo ana me no ko tina because edana ye bo pa no wo mu ne ho na me da ye bo pa no ni wi table no so na me da so anti na asa me bre ana me hia be ma ono so de ali ana me ko fa ono so enti edidi mu ana nyinsem ba ye ti metina na nche na me wo ye bibi a ana me wo fa ye se onu oba wo woni mabusuani bi anti brafie ni ehu ofre na ene echina Akoma FM yes nti me kura me wo ye no na mka cha ne se ene wakokumase se wan ko me wo fa ho na ne na nkasa me ya mesesa me ne ma akọ
enti me ofa so obedura na dwo be 7:30 to 8 ena oba ne ho asa na ofa ka ba kentampo obedura na dwo be 12 to 1 afa me ofa ye na o se ye de oba anyima ye bokokoko enti peda na be bokokoko na mi mehu na ba oba ye nde wo ba na dwo ofre bo ye na ni buafu ofre na ni buafu ena me so me na setena na enye osora no patensi di no yi ato de bia anam se de bi na Akoma FM me friend was say obia enye wawale enti se ohwe na wale na ate ase untimi ha bra na betena ase satam so no enam sa antokwa na ne ekokoni nti na akola na yale na chinka se nyina pie akola na ekiteketekete enam se de bi metena se ntokwa mehwere me ba no nti sa de amekọ enam se sa me ne manti me dia kakra ho enam de ba kumase because na ma ha dan esi kumase na nyinsa ne ba ye na mekọ ye enam betena edan ni mu eti me wadan ni mu ane me beisa me huti me chire me wo fla lia wo mfa me huti me chire me je say wakọ akọfa kwadwa champon eno ye oba pani ne de no yenu ne de no wono no wan fiu entokwa sa ade ko hunu ali kentampo ena ne koka bom na nyinsen ba ye na no so eno so emu atete bi emu atete sa eti me ba no me de ne ba na mse da bi se me di agola kola ne ba hwere me nsa ti me nua ba ko me ofa ba no no se ya fa no ko ma wo so ye sofo ana mse sa na me di na chi na me ne ko ye me ko na sofo ne se koto wo bla 20 cedi me de koto wo kola me nya bi etim me wafa ba girl no ni kunu be ma one ne wo wana di 20 cedi sha kola ne nsem ana me di mirika na me de koto wo ni bi na me de bla sofo no de ye de be ye no de ma me se me fa ma kola me ma kola ne wo na no koto eleta me se akola mu wo no se koto eleta o so de fa ma no ana me guso de wo Akoma FM dru be 2 weeks na kola na ye kama odi mu a wo yi ni 11 ebom 2 a wo be fe eti man bi kura ka so obehwe akola na ma me fa 30 million na obama na chinka se ni nyina no akorem si mi ni bi because me ko pranka oso amidwom me de akola no sha chire bosu oba na me de boto na gumiti me nante frɛ hwa ebesi so amidwom me mfa ka me ba na me nya nka ni bia no hye machi bosu oni igua na me de boto no sabe no onya sai sata no 2 years yale ni jire mu dendende ne papa ka asa me fa ni hia no so am run about wunti a betie de Akoma FM me de akola ni hia no so am run about o hwa akola ni se ya dan me ko me hia akola na tade 5 e form me hia na 3 onu kro hu ya akra ni nie akola ni ali ba ni nie eye ba center achemfo ba center akra na nka wo beye bubu afo no wonie fe no won nante ko ba tu ne ko kentampo bia da mase Akoma FM but at least ka ba kokora ma kwa ni hwem ama kwa ni hwem eye ba center chefo ba se wo hu ne ntam anka dia kwa ne ko ba center enka chefo ba babu akwa ye ka no enompe ni nyina akogum ama chese e ka keto bi na bebo ntimi se wada wo ba bi wo situation sa bi mu a ensu entete ha enko nante ko ba center na chefo ba dia ha ma beto so ama chese de asay nyina sa akotuto ye kama eye stroke anasa sasabro kotodwe edam efam yade osa ba ma waye mre mesewada Bible center chefo ba obebo awopa enuntifo ani ache obi fane yade nkonsama kumasi atoso agogo ya bi agogo hospital no tema committee 16 la shibi ya Bembawers club 0244 083 083 achafo baba jo so ka fefe was talala enuntima sanka ka fefe capsules ne bi low sperm count be ma waye mre wompem wodu boss o 1 minute 2 minute na be ma wadwe so nkruma ensansa eni krogu be ma ho anade achi ande yesen nya no wo ba ma no ehi wodwo so a eya wote ya wo be memo wo ba enka wo ho wakoso akuma no mu bie uko fichira ensemara nko wo akoya woni atenka mesra wo akoya so kotu a osisi woje ho anye ka fefe oba no mu a na be ma nom enu nti se wunya bi o hemba chemical anasa pharmacy shop wa bomadia nefre Harriet e was 0243 105904 0243 105904 and 0207
183-819 kafefe talala TC Electronics Mr. Wada se wo pe television papa ebeche na inside the near fe na pictures air conditioners ya beboa madam aye nyunyunyuro washing machines ebesu niema amani ate wine fridges ne freezers ya wode woniema beham dia eye TC Electronics ewo na ewo se wokro for TCL ewo 0546 258047 0546 258047 quick credit you say wo pebosia ene ma no amaba no mesramo han dan ma mesume won hwe me ba adoso mumma mema ne hunu sa mo so mugina brane enu ti kwa quick credit investment wokwa wo se o ba baje bosia ma ko se baje bosia ne fa kwa ye adwuma na watua ne nkakran nti wodi ye adwuma wodi bie wadwuma mu wo ya nkran na ba adwuma ye ni ba bomade ne ba quick credit investment na yema abosia ne wanimu ya na wo so fa kwa ye adwuma o ba de wo hia eye wo Ghana ka wo hia hwebiem na waba frayen e wo 0596 920833 0596 920833 and 0302 200390 0302 20 0390 na yema abosia ne bi ali eyini fa en wo na adwuma ben en wo ye me pa cho kentampo omo fete pa na otwe no oye bi o sa o machine omo de yama buro ni konkonte ne niam bebre kentampo no kwa ye den me pa cho kentampo no na sa na me data maso na me ho kire me na me bo number bi na kosi obi so na o se aha de se o pa adwuma pa no adwuma de bi wa ha ba se onim obi wa ha de anka obenya bia ya nam se minim obi a enti me kwa nipa no so no ye be ma no de me kwa share lady bi oton pa no won nchen enti o de me kwa ma pa no wura na nkasa enti na me ne pa no wura na neti na me ka se si ye bo pa no wi atable na ye bo pa no wo so na so na me da enti sa ho kire ni mu na ma me de ko share ali no okay enti ali wakentampo otopa no bebo a omu na ye aha eniti ali kentampo mo ye pa no ho adwuma be ma your case come here enunti bomodia na etutumirika na ma wonan ma oto na bra kwadwo champon wonsu wosunyane wonsu hwoba ni nyina ye comfort one woman two troubles ben the manum ye nimi ensa nyina kwadwo champon de mienu onhwe wonum kosia ali so ne ti anye ye kentampo wono so nhwe nkwa me ensa nyina gu ba yi so kasa do so ya beto so eneseba industry yen ye de NS ointment adro papa ne ye de abadwa so pimples be ko stretch marks me se wada woni mo ba bia stretch marks won ho pa no a NS ointment pimples ebeko memo yi na bodwe sense wa beguo na ntem apropro chicken pox eyam ekoro ensansa say heat rashes eho a oba wodepua wo wedie na aye kurichire NS ointment NS ointment wo wedie aye basabasa onantem apropro yibadu mampele nkrosa woni padua ne nye NS to NS dia me se enepa metini no na motuom na o se peja ensesa na kam ebi wo me bag mu a aka me yibi ma minim se mehia no Mausaka NS ointment ne bi bia nko ye fama akokọ sra tuntum sra awake natural capsules me so be ma wa bo adabrijo be ma wa wo so wa bo adabrijo be ko kan ya na abuafu na wa wutumi nya ne maye me pacho Mausaka awake natural capsules na enim gwase fata kani ba mesra wada oba wa kusu akumenum no ehonye wo jinsere pe be ma ne be ko wo bi de bedi ankoba je no enu nti Mausaka awake natural capsules eyema ne memedro na ubenya bia enkrayo cash drug line ekinso ke ba repast venture tenata de ba based pharmacy nisi pharmacy rejoice kofodia capsule pharmacy delight pharmacy dry right pharmacy binoff pharmacy enkoko wusko beef pharmacy hillside pharmacy bb pharmacy kaso tribe of judah pharmacy daniel misia ba kwanana ke ba have me and afa kriske friend 0540079915 0245 079915 0245 079915 and 0276 537701. Ekia mo better monte ho yemi ensa nyina bewie
5 minutes for me where the ayente ho kakran na ye ma say enipa me samu 5 minutes 5 minutes say the case no dey ara ho ba say mema no so yes apa dey ma omumra me de kan no ya na sometimes no nsem bi wona say mema no ma ya say ma no ho ayehu kakra say ye to mu nkra say omumra e na akoma mu nsem de mama obi o ba ha bi anim say yesiesie nsem a omo mpa ya bebo omo charge no omo saba ya asumdwe di ma omo a to omo mo na bebi omo bia omo mra na ye ntena se bokọ na ye nsiesie na asumdwe Ali ni Muhammad kwadwo achampon omo de amra Ali ni kwabena kwadwo achampon bebi amu bia mo de mo de mra ono no se na mo sen na mra me hu ano dem fa asumdwe me Marco obaba ko na wono amu anya sa case mienu na me kra me de ya ato de bia medwen man hu amenti ase wa wu mu ba kwa yusuliya suliya wo kopa adwuma ye kentampo na ahapa no wanya baabi antena kokobin wo ho ye den attack wo ho ye den enti wanya baabi ase kentampo na wo ko akwa ye paano a wo fra ayi phone so amana kwa ye number ye wrong number na pra ko kentampo hwede wasa akofa aba e di Ali se Ali baabi a wo hye bia media minim se enkramofo de ya na omomfo mu ni agro e bia na obe waye bibia enye enti na wayi wani afira akwala no Ali mesrew Ali mesrew makane sei bra na mo de mo made momfo mu ni agro na bra behwe wo ba kwadwa champion mienu mu a mesrew obe mama waye ha wabre waye no hushu yenye ye oba ye me say Marco oba ha na watwe de bi oba bia wosu okay for so travel and tour recruitment agency ya de wo e2 kwan for so enu nti bomode na bra kuma say emra high tension for so ho ya de wo betu kwan wakotu mu semfa beda ye 0278 902965 0278 evangelist yo we dey tietia say the menuanom adika kana Ali mo de mo ya nkrofobia ya na mo pe no kore enti akoma mu nsem ye srew baabi a wo bia na ye frew fa ne bra be yiwa no na enye fe kodwa champon onso so bra na gina bia mo de obaye gina no mo mra meka e ma no torobo mu kan nsem sa ya na ye nta nyi wonni mo de ne ya na ye gidie enti ye besra mo mra nimu ye ne kina mo me ante mo nka na mo mra me ya no na fe ye hunu ba bia de pon no beti na mpa ebredo do na e frɛ wo mu no wo mu ba wo mba hu sɛ wo ma amakora na nkenye wo mu ba wo mu hunu de etua mu no matimi ayi wo masade nyame nhyira sɛ wo beba Ali okay nyame nhyira sɛ wo beba Ali Mohammed na fe kwabena champion so nyame nhyira sɛ wo so beba Daniel Ben Trading Center akache ne yakɔ yese bomode na bra malaria fever typhoid jaundice na me ya hona mre ne nyina ebekɔ aba wato Daniel ba Dani to na ba mesane so de ne wuni moja ukofi chat ye wo fiti cross so no wanu wato a hwehwɛ Dani to na ba mesane no ekira kwan Dani natural backup so de member kanfo member wusisi wutaso cha oya adwumaden wodi ne Dani natural backup Dani ba ointment so waposo opu adwuma afasra na ho beto Dani Prosta wodwu so na wote ye ewo wo bema no emu prostrate no Dani Prosta capsules no ebe shane so ema me say wo benya bi ewo Mr. Ba Fredman Silva Samenko heba Apidank enafe Adum Chemical was Santase na Dani ba wo Ashtown Mrom ya ne Dani Farmer hwani mo 0273 392877 0273392877 na ochia ba pada Dr. AJ Dr. Sebomodi na bra wo be me phone now pekase 47 inches Dr. AJ so obema obi ochia ba pada no de wono mu esiesie ba na esiesie bema esiesie obema ubeme ho eyi yade bia abemu ama waye mra wo mpamu a wo koma chia wontumi enko kwan tenten na wasa asan ko ne pressure stroke ne ulcer wo ba woni atenka wakoso akumanum eho ne ma enye wonye otwe ba pada ne bi wonu ansua no watwa no wahwe agum na fe wakanum na wanom da so wo benye bi wakole na ke ba Ashtamro Mr. Ba Fredman Seba Semenko tabia ba wade share market heba ne pharmacy shop bi mu benye bi Divine Hope Ba Center na de otwe ba pada ba ye wo macro abusuakuru waja she free e was 0551 228281 0551 228281
81 happy birthday enko enfama presiding member Emma Secretary East presiding member Emma Secretary East Honorable Foster Asare ene eyewa wodenti Sir John was say honorable happy hey honorable yeti nketwa honorable and then medu birthday na my honorable and until honorable Foster Asare presiding member Secretary East nyame onsha ma nim dia wodi babu ma Secretary East krono etumi atumpon nyame nsha wo ye pa honorable mehwe Mede bwana kasa ka ye no ana na mepe wo se wo de akwanya no ya dan mede denche no mede bwana ti mede bwana no twa hwe 20 mi asole ntia ho no ana metame me ba na ntomasini ana na fra ye dem akwanya ema akwanya ye tena so na metame ye na mede bwana nti mede bwana no twa hwe ye do twa hwe ye no ana metame me ba keto ana wada metame ni sha chire ana panyine ne de etosumienu no ono so no ada me pagya na me de panyini ne sa hyema moto am ne yedwane ye ti yedwane ye bo ben san Akoma FM na ekwa 12 ana ahemra che anajo 12 o'clock enti yedwane ye na yekoye no madam fo no kwa me kobo ne punum no me koye na wada wo hu nipa kro ye na me se o se na de wiase na me se sister me pacho bia mi na ye me ala so ayi wa wonyanko ayi agi asama to me bia mi enti mi jan wanyina mi suro me ben so hyemaji se bia na be ma no kura dia mi na die enti na ukunu no wo bebu anadwe sa be no bepe konto atu ana na wa menantu ana so na me ba beda na me ya ne se na ne dia me ma kwan Eya kuma 87.9 FM akuma mu nsam dwumade ne egu so da ye Akoma FM ene be ye dwe papa e wo fi ha ene ebe ye dwe enu nti wo de enyiwa fidie no kra fi ana memu ma 3p garlic mixture enum 3p garlic mixture aye no kra wonum bia ebeboa wo ye papa eye 100% garlic extract natural plant juice ka ho eye natural enu ntu nunum bi 3p garlic mixture ene Erika Hinkra wo hye nyina no onum 3p abena je ni hye no onum 3p Francis we je hye no so enum 3p he gabe masachi bia mo wo mu hye nyina no mo num 3p unso bomode ane no num 3p ne bi ne nya hoden na fe fa ye adwuma na fa boa dani e ba mr bakwale na ke ba pedank Angelos frepi work was 0248 928824 0248 928824 agi na me se be ma no adie ne esi anadwo ya be ma be yire wabu wo fa konya denche no adie ne se ye kwaya mi DS ne bae no Akoma FM mu yi mi doctor na ka cha me se me ma ni nya 3 months atena ma me kuna di me na mi mu me sana me famla ma ne hwa ade ansa se bibia ye normal ti me bae 2 weeks pepepe e na oba se oba no wa ba bedi me ti edi ani no 2 weeks na me mo ja na branch aye enye sa operation no DS ba heba center e wo kuma se atonso agogo ye wo a wa meyi wo no me pacho ye wo ba ye no na wo be ma pemu wanya di fufu awosi hu die no me pacho wa metwa ho ka wa ntua ka but nko se ba be o san ba be ye enti edi ani mu no na me ya ma adwen se me ma ni ndimi na me kura no ya di ya me ho kura me nunu madu me ho kura mai me hu moja kura ntwa ye enti ya da na me ma me ho kwan na ne me da na doctor me pacho doctor ansosha na odi ama me no min di sa ansosha no so na opese wona me ba beda enti anu mu na de entokwa no eba sa ene na me ma me kura ka se yedi ene na me ne ha no ma yedi wampa na je so wo ma ono ne ma me wase omega din ka kire ne ba ne se wase na ma me aka kire no se yedi me oni wono ma yedi me dukuru na nu ma asem no enti o kan ya na me se me da ben na wo firi akwanti da bia wo ba najo 12 o'clock da ben wa ba beto se ayi me ne blema ehye dem na mpo se wo ba ye no mini edani mu honom mama metum bi da o se an se ne wo kọ ba bi na bia na wo kọ yesie na wo te se me ba na wa ye na msi da bia nte sa nte ane wo hwe me hwe no se an na de emoja begune na mekun nti na me ma ni nyina ade da nti panyine ne ti kukuru no me kekam se okumi no na me ba panyine ne sole no se da nti wala nka sa ade a wo de ye ma nti eye sa no minya me ho tete bia kakra no because na me hu nyina ada so nti me fla obi kura ma ne ba efie onso yankwa na ne yete sa efie no obi ante ho no bio e ka ye ho ma ye ni nyina grass sa
ayi China door edem to lock ya eno ano no na je se be man ba yanko wo bepe konto atu a wa mananti obro wo no wo kwano na ye naked me pacho naked na wo share me pant nkwa na na ehye na sana na mada intimacy so na mitimi F5 because the way I didn't say I said me gina ho che na me ya ma adwen sa me fa atale asha na say ya ene said me dia ade na adwen na wan hwe o de akoma hye wa na say because we di ka so obekume ntintuma na me fa ya me flyer me de tam me back to ano etale machi ena me de tosu mienu ono so ada me mo ano hye ma moto na tese me panyini no so me so ne santi akonyina ade na me ni minyame because be bia na me free ekwa no so na mu twen kakra a wo chesimi a obetomi obetimi aye me bibibwane ti awrade nso di me hu afofo di machi saa me e di kokoduru efianti me bopunu nim no na sister ne hu ni pakro nti no pese obebie pro na me sister me pacho ye me ala so me so me ala agi enti wadanfo agi me sra asama to mo se sister agi na naju sa blade ya wo di efia de oba be de na me se me kru so obekumi o nti wa bro me apame me ne nkwala ne nyina nti na ma me di amnika enti me sra wa bie me na ebi kura me gina ha ye obetimi aba enti me wura da mo wa na be ma no so adiwo sister nani abre sister wodi wachi beku wodi machi ma agi aba ho sister ni susuro o si da bi o wono so ne man kwa na ada na makoko o si da bi o wo yire kra de fra na pa nyina mi hu no because sister no me ne ya jinsu pa ye ton ya ade ya kontina che say me ben ne pa mo no so ben wa ye adamfo nua o si ntu se wadamfo ma o si da bi wo yire de fra na pa nyina mi hu no wakwa kakra no wotie se sando betika se bi nkanse bi ameka naka wabo awura honom nti me so yesa ma anajo ne de nyamsu nukurani me ne me ma ni nyina ye nyina ya na sister no so ne ma o ma na yesiri pa ma ade chi nti e bo 4 kobo 5 na me se da bi me kofie na makwakọ ya mifie ho no miye na makwakọ pe ayi bi ahye wan ko report na ma police say bi so obekum mekum no me po me fra me bra ama me bla ka say me nko ye case ni ma police na omomra mechi no enso ni nyina achi medwen say me kunu no me kwaya ne abechi na nkwala yi me ya dan ntina say me jai enam so ma me bla na wo hwe me odi sika ebe so ma sana me de hwe me ma no me bla say amama nchi me kunu antumi nti enya ade a odi ni sika ebe bua ye bi nti me pe ma ade sa na obeku ene me ntena ho sa ena ja opapa ba enti anapa no me kwa na be ma ni ho na minim ba bi kura no wo me ye ntanta na me pata le enti locking ka me ba be pia na me hu ma se be ma ene mi kunu nu aketoa ena obae enti na be ma na aka se adikan akwakobo na ma ne enti papa ne de obae de achepa no de ba oba be pa ma chew se mi twa bibia aso e ma ne nka na eja oba kwase a ope okunu misu mi twa bibia aso ma ne kai na me ni mi kuro tinti ma bushia for free Western region by ne ba be kan asem no ma bibia to ye ya san so tena se ekunu ne ya yire anti stella na ba ma ne suba no enya ade a wasesa amene ne te wa na se bia hwe TV bia ye adanda kro de obi dia se de me kura wempo me ba be ye bio ma bopa wie ma ye bibia wie asamene ne tete ho a on ka sem papa bia fa na obi di obi ye dan obi dia se de gu oba bi hu apra no oba dwamanfo dia wo che ne dia se ya na esa wo ye no sa no ka ye ai na me kura no me ye bi ne se opa che se wo ye dwamanfo a wo be hwi asede agu so wo be hwi asede agu so but anye bia ma me say we be ma ne to ukunu otu kwan ko ye dwuma oba brebe oba days we o spend this wo ho ebi on mo nya bosome ebi on ma ebi o kra na awotwe otime ba na okọ ade adwuma no ye me pache o twatimba okay enti debi wo ho a ebi a ukunu akwa aba oni wo ba beda no aka cha say agi ase akoso kuma no bibi nkoye (243-114497). Hello, we didn't be afraid. Mini aba kosia papa bi. Mini aba ma papa bi. Mini aba of Kwatani Masuma Santama Ponku Fiase no tan coach.
Mini aba ma me fa kunya so ne enche ye tie na na blago atono so asime aba pen ku fia so ni sta to mo hwe odin de. Mini aba me de menu anu meme di na me to mo fo. So untimi hwe na sebi yen kan je se ko akodemu onkoko ye de wo pe. So we se wo won kola ya won pe so be hwe wo mu. Na be se ho na enche kola ne ma wo. Eti enu memba no mo a ye ti ba bia mama ko shefi bi ko du bia no ne ti be ko akire Akoma FM ko akire. Wo ti yan kada dada ye sere no. Wano sumra no mama yi na no na ko ekonbi obefa so a obehwa ne mani bi obehwa o me da se papa we didn't baby afrefre mpate fun chum ye kasa frika sem okay chum yanko me semi ne koko se owi a oye otwia alef ne bare na e ma mudi kan bae no e se fa se ndo kasa tibe mana abehwa nkura na wajagu no so no me da wasi. Yes, that's a papa energy catering service. I want your band ready and a papa diamond. A will program ya woko aqua wedding party during a year. Bomodiana Brana energy and Yamaya Breman, ya ben bemu for 0243 367993 0243 367993. Within a baby have free. Hello, within a baby have free. Akoma FM. Hello, Major Sume Patrokasa. Now, course, me pass on me anyone, Casa free Accra. Anyway, it's here. Beman, Cassia, Bono, Peso, booming me about more fast no and Colamo. Because the situation now, family, Miss Mo, the same situation to no one another man and Colamo. May that's a penny while everything crying. We didn't baby have free. Yes, in my yes, okay, party at you. Mr. Me was the same problem. Man, now to say the amount the pioneer is the more battle, but there's a song from Kalana. May that's papa, Bomodiana Fanebra. I Bomodiana Bra, he my dear, you was squat into Bomodiana Bra. Okay. Waterfalls Drilling Enterprise in Superman Kwaba Modiama Waterfalls into Wunsionima. Ya drilling experts, ye two Sioma, near the Fidiasusua, unya fall to be a womu, Quapimisa in Yamebaton and Sadia Frewo, na in Chilima Babedi de so. Waterfalls, ya were Barrow new site, Yanina ya be a back and neck and a wabris and chromo just so. Freyan was 0246 265707 0246 265707. Within the baby are free. Hello. Within the baby are free. Akoma FM. Yes, Kaswa, me the mercy. Mercy at you. Bako, Beman, Momo, no Shankolan, why area? This is an old leper. Yo, Nyamisha, mercy. Okay, went to me and you know so and the Grace Academy. Yes, if I were Bano Ebra and the Grace, not Yenshana, dear Crutch Kindergarten, Primary, Junior High School. Teachers, Papa, your competent teachers, and you were one of our swimming lessons. You were playground or library or a day. Na ya de Chadia, na ya this year, dear Winya, and the Grace Academy security, a ya pampe, and Uti Bomodiana Bra. You were Santa Sienum, and the Grace, a ya Bronson School. For 0243 7143 16 0243 714316 near your so. Okay, we didn't baby a free. We didn't baby a free. We didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free, Yanko. Hello? Hello, we didn't baby a free. Akoma FM. Me pacho entie wo radio tie wo phone no ye ni nkoma why. Hello? We didn't baby a free. Hello? Kwame Kwame me kasa fitema. Okay, Kwame yanko. Atima me kan say oba age no. Mini oba age no ti wo no. Nsemo Akoma FM munya ho na mu investigate asem no. Yes, mo beka assembly editor oba again nsem o ka the brain right the brain throw munya but na mo enti ya fra be ma no aka kire no nti e wo se wo ba ya fra ne be na watwi mu nie e wo se nko ba no be ka kire yen baby a o ye aduma no o bu sometimes o be fra ne kwa network ne enye aduma o nti ya tini say no ya be sure say ya be suma ni pakra na wa kwa be ma na ba nsem o the brain throw Nyamisha, why is that quite so panaka? Yo, why and your better was say was up so.
Hello, we didn't baby free. Hello. Hello. He not free yanko. Hello. We didn't baby free tama yanko. Marco, my friend, may for we need to buy. We need to buy the man away. They are not watching the one all share. All shop, so made us a papa. Hello, we didn't baby free. Hello. We didn't baby free. Mister. One first of them and Mamma tested you on the cassette. She didn't pan on share or ban why. Yo. Made us say, hello, we didn't baby free. Because of free, I can okay, young boy. Yeah, you're and your back over say, say, wow, banner, open so being shaman. Oh, made us say, we didn't baby free. Hello, mates here home with TV. We didn't baby free. Aya Royal Jopak Natural Clinic in America for no dear ma wawie Sakoban ode poa Mr. Wada Bomodi ama Royal Jopak Natural Clinic entutu ase ma ana awo na wo pe waton 17 time eduabo honhom awade ana wawade mu sansam Royal Jopak Natural Clinic ni nyina wo ye ho adwuma na emum white ne sade wo mu yemu experts ye wanwona gadwe ne ajesuom ye breseche duma si Rabank frɛ 054140 7586 0541 407586. Hello, we didn't baby free. Hello. Cool. Yeah, we didn't baby free. About your me the Millicent, make a separate sinful soup. Okay, Millie, I'm crying. You me that say me pacho the mechanic say Bema numbra ebimpa na de obane kan nyina na ye no kre but case no so do eba na akwaye ememme hwem akwa nso de so wo no ba asase so no anhwe na eya no me da wo so nti ase bema bia de wo a wo hwe wo ba nti bema no ye sere no say no kre dia ene na wo mbra no mbehwe ne ba me da Miss Medas papa Goldsmith Construction and Trading Limited and wasemu ayeyi eye ekwan na akamu a makwaje bosia de biebie nwuma nanso ene yedwene nyina eguo no momomode amra won makache na sese no wo masisi shops na afa wabobɔ mpata ya won moton wa manso bia na wo sika obetua so eye ketewa bi na watumi anya binti sankra no ene biscuit ni akoyi tofe ni akoyi ye beyin mako betu ene no na eho nyina ye sampam wo maboka eno nti kwana kwagya pata ne bi ye wo ayenema kokoben 18 mu station ho a ena ye wo frɛ 0557 654010 0557 65 40 10 na yenye wo so eye Beaver Clinic Beaver se wo se wan hwa wontumi ensre no wakasa wo bedwam ukunu fa wompie wo yire fa wompie obeka se wanya obi hya wo de ne ko mesre wada esan wo se no aye zigzag weitwa wo bi sese no colors na asesa color ase kontomire jese wo hu no so mesre wada ese wo ha Beaver Clinic won mo behwe na fe waye bibia kama ede ama ho ye wo Medcourt Pharmacy ye ne balance ene di ehwe ne mo freyan e wo 0540 124 200 0540 124 200 na yenye wo so Integrity Natural Clinic one yako ya Ghana legend ya Bemeshia Government Hospital no any assignment go filling station no adwuwada kwese memene da 8 am edi kwese 4 pm bia na ya doctor for no enuyefo animdefo no na wonum aba yade bia ni wo a wo de ba Integrity Natural Clinic yen hwew na wo ho ento yen soso yade yetu yade ase lab services ya offer ultrasound scan yetwa ene massage papa bia do to a na ya massage wo sorry no wutun sa ampa nipadua na sesa enkenya ya bem na wonu abibidro yedutu yade ase yaye bi Ghana ene yade bi free Malaysia Hong Kong Australia Japan India ene yade abanti enro we wono mu a yade ne na so den sa makube wobetu akọ no mpemu yade enso ye ne sane mu expert enu ntibra Integrity Natural Clinic freyen e was 0243 459385 0243 459385 Dr. Santini ayaresanie Dr. Mame Mao akwaba yemide yenhia yakopi work natural
yɛn ɛna de 3p garlic mixture aba na meka no Erica yin krasi 3p Abena James 3p Francis Weja 3p ma Vic ne ne kuro mo se 3p ya ma san ya tuma duro papa enu nti songo yan kwen yo me da say ma me fa konyan so na me nchia wetie fo busunya a ehwe yɛn eba wa fidie kase so ne onua TV so emsa piwak yemre na asoin Akoma FM be emre santini ne nyina no sa yedi inropa na ye boa ama Ghana for etiminya apomdempa ye na yakofa 3p garlic mixture and ye can one of the best ever natural drugs ye can Ghana bibidro a yamfan keja na yanwa yambota ye no say enipa dia wudie dia won nom no at the end of the day efin ekoni pedue no emu enti sanka sanomoni nyako FM ye nya ade a ye betimi ayi afiri ho we enti na nam so apiwak for enam abefo kwan so etimi atwetwe nwanenuro agu eye ntuo mu na ye boa ama amansan etimi anya adopa mu mfaso enti Ghana ha ye kan abibidro a yamfa nkeja na yanwa nsuo bakobako kura enim enso aduro no is in syrup form me pesa me ka say wo hwe aduro no said yete na Ghana ha ye na yete research hu say wo hwe said kita me ya medandane ya wodi mo say adopa yamfa nsuo bakokura eden amfra sauti ase ne nyina say ye pese Ghana fo nya adepa na say wodi adepa so badwaman so na umamfo ehuna wo hu say we no eye adepa enti ye mbota ye pa ne say wonu madura one wo liver and wo kidney bet menya adopa no eden emumfa so obi no maduru amane kidney and liver eden anya problem enu nti piwak say nya 3p garlic mixture 3p garlic mixture do papa yi say wonya bia wo de sa wo ho yare no the extra benefit aya wo liver any wo kidney na emfaso a wonum a ensa sa yare no na emfaso a wonya say bo sa eno brebo sanity good wo share 3p garlic mixture e do pay emfaso e do so mpi obi wo say dog Akoma FM na abeso me nanto na etwetwe me maposo mekutodwe mintimi de meka nyina no se moja wo nipadua ne mu no se entimi enya fosane a sa ohaw ba ko a yetimi nya ewo nipadua no emu eno no enti piwak se wo hwe Alison eni ginjoria enwane no ahodo a egu 3p mu a ne botae pa ne se eboa immune system no na eboa moja nankasa ema no dia fosane ye de friend blood circulation no aboa ama moja no etimi adia fosane ye nipa free eti kosi yemfo ya form ni nyina eye nerves eye intini drobe ketinketi a moja Akoma sa drobe nyina se ho ka ebe din se moja ebetimi akọ aba enti 3p botai pan se moja ebetimi asane awura bebia won se bema se wutimi wura ene fa mi wura me ka me kira wa sauti ase eya na emema ko pe memadro viagra hwan wo be wie no na wanya tipaye wanya side effect bebre bema de mamoja no ensane mamoja no wura wanum za nyema ni untumi untimi sauti ase em say last year ya nya sa ohene bi ekonum bibisa na wie ye no yehunu yesi o hotel sauti ase enti bema de sa wo pet the best way a betimi hu say wo bema no wo circulation na say wo erectile functions be yeduma ye pa dia ene mamoja na den ensane ye na 3p one of the best ever natural drugs are ebetimi aboa ebia na obi tika mu osi nti ye fa ye number ne ntudwa or problem ebia na obi pese one ye twetwenkom number is 0248 92 88 just say wo free nyam fire esan say ye wo enti no eye dan a ye bejo so na yetimi no wadi nkomo me patcho 3p ye ba ye in fact omo yakese omo Akoma FM 3p aboa a lot of people ye share testimony about 3p garlic mixture doc me mentimi nkan wie obi o ho say doc me wo ho ase mentini mu twetwe mu na ase aden wo me te se panel no so what especially diabetes patient won say obi diabetes patient den mema titru bebre mema enya adwuma yes Ghana ha mema bebre anya sichia mo mema anya dan enya adwuma bebre no nso afra ya amputi bebre so enan ana say so all because of say pancreas na twa say produce insulin ma no entimi enya adwuma edo ba kwa betimi regulate wo na bo immune system no ama ahoden papa etimi aba ni padua no na 3p Akoma FM ebia na obi etimi mpacho 3p by aboa inteshiwa pa asthma yes I regulate a lot of people obi frame me from London
recently was say or share program last year and see obi ba bi esunwane into all ba no and man to a 9 breno was say onum aduro no for the first time no as man no epeja ni mu the few days and see by 1 week time na yare no yeden e call for was say be sin ne onum ye won sa asma ne yeden e biom and yenya obi so free Serbia yes also o si na busu ni bi ba ha no to bi e de emane no no o hwe eye Akoma FM and also 3P F14 eye hypertension mo jabro so F1 papa nti de make nyina no say 3P garlic mixture de se wakoma wo ho asa de no wo wakoma ne ebo se tin asa eyegu ani me pato one of the best drugs a betimi abo wakoma no ama moja ne timi afro ye pa 3P obenya moja bro so a de kire nyina no say akoma ne de moja ko no moja ne entimi nko because srade esi yes enti moja ne kwa na kopem na asan ne chair den aba akoma no so se eba na sade a na e kire say bibia e frɛ no eye hypertension den wanya na adanse fa 3P ho no me pato ebe ya Akoma FM na yɛnhwɛ 3P calculator enti ye ma wadanse e fa ho na wahunu de aduro no eye ye fa na fa me taxi driver na enkane na me sisi eso me sisi na aka me na to na twetweme bi na 3P garlic mixer no aboa me pa e dia ma number bo pe masa na ma koma te teme wo de kine mentefi nti ma me ntobi so I don't need the account of and say no more come me pa me to be no me ntisi ade agya na me yefo ya kase bat me no me no yefo na reduce ma and me body na come pa I don't matter I don't powerful I powerful me see me dia dance at the module na enwa papa me pressure call so pan no makoma na me bre sisi atomi enu ma no ni nyina jai adroni edu minim de modi aye but masa bibi wo me se nyami sra mo pa nyemu 3P garlic ya kamena na free mo wo kotoje ne wapaso na asori a wo complain no sa wonum 3P ya ebeja ne se hu 3P garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina Mede wasese wo kwate adanse di ankrofo di ede fa 3P garlic mixture ho no ebe yese wo so beto bie na wanom na wo so wadi wo adanse ne wo bo ya bo wadanse die ne so ha ama mansa nyina te doctor wo bi pedro no number ne de no wakoto bi your number ne yesen me pato number is 0248 92 88 24 0248 92 8824 in California share pa so obi wakra onko okanhye Kofi Sam omenya 3P ho wo eye kaso any Canadian called Tribe of Judah so wo eye Tema community 5 and also ubenya bi ewo Little George and also ubenya 3P ewo ho ebia na wo kuma se kodani Mr. Colina Capitan ni nyina no ubenya 3P bebia wo tie organa ha nyina Akoma FM chemical ne heba shop bia mo so ye bia kogu ho sa ubenya 3P enti wo frɛ ya na ye beje so na bebia wo bia no ye be kyerɛw na wo saka 3P garlic mixture na wo so etimi aboa ama ahoto yare sa ye den etimi aya wo dia papa doctor wo bi se me eya na mensa eya mo ta kasa na se ache me 3P garlic mixture timi boa me pato se obi a wo tie ye na wo se anansi ache ninsane na ye fa numbness and so tanginess says had ye tie o pa dia edro ba kwa ye recommend amount e betimi abo pa dia na aye 3P garlic mixture obi kwa ha ni 90 me dudu o pega ne nan kura wontimi o pega ne nsa kura wontimi me pato me sama me papa sa o pe edro betimi abo we enya painkillers am edro betimi abo ye ka intini mu haw enti ye ka intini mu haw pa dia na 3P garlic mixture and then will solution and then will last stopper e betimi abo ama ahoto yare sa yeden etimi ayo dia amam for company Johnson Tempa Johnson Tentem obi o Johnson Tempa enso wonum nsuo bebre south yase at least wonum nsuo be 2,000 to 6,000 milligram of water and I say be say pure water and be nsia and I say water can be nsia hokwa and then obit me Johnson bebre but obi okra onum be miensa na say 9 kra what me Johnson sa ye power chow says how we ever so dia and a pure say na 3P garlic mixture the paper bow. Who friends so I crowd say, and we be at the bebo biano. You best some money aboa. Now, when you say Ghana, yena education pa. So, friend, be who I bet you fear. You bet you when you're hospital. You know, Becca, and your church will be there. Will be na aboa. Yet, dear, they say, your mum for a pudding, a betty me, I will say, yen so more, and one in the pa. Yes, I fire number and to grab him.
Number 0248 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Maybe wuti ebia wo pharmacy stores a obenya 3p Akoma FM Mr. Nebi 3p garlic mixture wasi eye naturally organic yare bia suro no kwasam yade suro 3p nti bomode na wonsa enkabe doc nyame yadoma dasane right nyame sha papa aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumade no enoa ene eguso ayede ma wo no wobetumi aba homa ne so ebia na wanya bre amfanfrɛ 0322498035 na bema no ene case no wonso wakyerɛ wadwe wo ho 0322498035 0322498036 and a 0322498037 and a 0243114497. Shannon so emame say ebia baby awo bia so obetimi de wo haw aba na yaka e de ama wo ye wo askwa ye ne mo ene di hwani mo. Hello, we did baby free. Pacho we Khalifa me kase free so. Okay, yet you. Program na mo yane de come up ne mo masema ko pena pesa meka. Madam Chief for the Trono Mudio, and Yan Cre, Madada Igna, Jubia Utibia and advert. Okay, went to me. Akoma blood donation, no, but hello, we didn't baby a free. Hello, we didn't baby a free, uncle. Line so yes sanwa we are no appear what watch we didn't baby a free hello me pacho yet you hello me pacho yet you Marco me pacho kasa oh ma mpacho sister no na down for no agi ni no mu catch sister say oh you with ni papa oh you be a onyani mami so ko so akobeji wanya de sa yanya de sa nyami fanche no pa. Okay, me that's pa we didn't baby a free oh and ahoma no hama dwen kakra we didn't baby a free me pacho mon check mami blood donation ebeko so 12 March yen wo Akoma FM ha ni mu ya 12 March 7 p.m. 7 a.m. to 4 p.m. enu nti bomode aso beba betwe de bi within the baby free. Hello FM hello within the baby free within the black of you me ba cho yet you you know they want to but I need the enemy and yet them share or no person won't talk in night if we now so as soon as John would ya and the umbra no so you can keep the free and said they are could be being steady echo me that's papa okay phone insegment 1 hour fa ho ka no Ayona pharmacy wode pressure capsules na oil wode abadwa so wanya ka kwanhia wo kotodwe waposo no yo ya fa oil no twitwi fa kwa yo ya no na capsule no so wonom na aye no mpanimu adwuma ye papa na fra yo na 0243 123224 0243 123224 ye fa de otwato hello we didn't baby afrefre tobacco mira Maho. Meju so a champion brofen kwamo highways. Mo ma put player or Amsterdam. What in local is a diner Amsterdam for so why? Yeah, Obakui. The best way. Yes no I had kwaba pe. Wo ba you said that you. As you know what the best man almost kasa. So, ana mi ko go, ana mi kuruma mi say, ana mi kuru ye mi say. Ono go ti ho a wono ne de enye. Na wo nyo de. E je mo nka ma no juma. Ya na mema no o meje ba no de bi buade
Medas papa menu abeme champo midi ede Marcos awie wote na nakwa kokonka Pastor Julius Naba ena face evangelist Samuel Mensa ena Ishmael ejina ye chibo ye chidom nya dontene na fe po chichibe fidie ne ma yen na nana ya nsone beluchi ede ko social media ema monso nya bi ehwe ye ewo ho sese ye jamu mu ane ye jamu di ma abusua pani Samuel champo ene agudie mu akonfo no na wo the sports papa so na bom so wo problem wo hawa Bomadi aso de beba akoma mu nsem dwumadi so Akoma FM ye wa skwa ye ne mo na edi ehwe ne mo oba ye betie o be ma bi afa o ana wa fa o ba wa repi wo ba anampo ukosofo bi ho sofo na afa o obi di ukojiska dro uni be ma bi akoye blood COVID-19 bi obi abo be ye ensem bi ada esisisem ne nyina fabra na ye hwe na ye nka ema o yanyiska odi ayo lorifa wo de beba ya me yadom kina munhia ye boja ye ne fanto aso Akoma edansio na ye timidiatina obe Akoma edansio na ye timidiatina odo Akoma edio Akoma edio Akoma edio ni ebe me ebe ye timton Akoma edio Akoma edio ya wa good ye musam